Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. In this update, one person is in a serious condition after what emergency services are calling a critical incident on the Coromandel Peninsula. Police have closed the 309 road, a 22-kilometre gravel stretch between the towns of Coromandel and Whitianga. 2 Auckland Westpac rescue helicopters are there alongside police and St John. One person is being airlifted to Auckland City Hospital. A further 300 roles are set to be axed at Health New Zealand. Jamie Cunningham reports. The PSA says the already stretched health service will be put under more pressure by the latest proposal, which follows 1,500 roles already announced to go. 3 of the 4 proposals today are around 200 roles in the new Planning, Funding and Outcomes business unit. The 4th proposal is to axe 92 roles from the Procurement, Supply Chain and Health Technology Management business unit. Health NZ says these documents are currently just proposals. Developments in the response to the Sunken Manawanui. The Defence Force contracted Salva's Targan barge has arrived in Samoa to remove the fuel and other pollutants caused by the boat sinking. Commodore Andrew Brown says it's a technical and complex response, and how long the work will take depends on weather and sea conditions. The Transport Minister says the government has clearly signalled the need for tolled roads. Simeon Brown's announced 3 new roads will be tolled in the North Island: Otaki to north of Levin, Takitimu North Link and Pen Link. This comes with policy changes to support the regime, including enabling tolling of an entire corridor, adding in existing roads. Brown says New Zealand desperately needs infrastructure and roading is critical. As we see around the world, modern, reliable infrastructure, particularly roading, we use tolls to help pay for that and bring forward that infrastructure, and that's what this government's agreed to. That's news. In sport, Tim Southey looks poised to play his 107th and final cricket test, the 3rd New Zealand-England fixture in Hamilton. The Black Caps will reveal their 11 tomorrow, but he seems a likely starter, given one end of Seddon Park is named in his honour. Captain Tom Latham has reflected on a favourite Southey moment when he returned the best figures by a New Zealander in a one-day international, 7 for 33 against England. 2015 World Cup, the whole crowd in Wellington chanting Southey was a pretty special moment. I was on the sideline and I was just like, how cool is this? You know, the whole cake tin. Confidence from Warriors great Steve Price, a South Island-based NRL side, could join the league competition. 2 expansion spots remain after Papua New Guinea's confirmation as the 18th team based in Port Moresby from 2028. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. So, did you hear about Christian ski? That's not what I heard. Hey, what happened? Oh, so I heard skiing outside. She was drinking in there. She was out at the club with someone else. Want to see? So they're honest to you. These guys think they're all that TV. Don't shame. That's what he gets.
fa mai le musica. Eta umai ia te a utala atanata au tele tali tonu au au lo alofa. Eta uma fai e fale angaleta maputanga au lo alofa mo e tu maupea. Eta umai ia te a utala atanata au tele tali tonu au au lo alofa. Eta uma fai e fale angaleta maputanga au lo alofa mo e tu maupea. Did you see what she was wearing? What was she wearing? Not even. What do you mean? Oh my gosh, who is that with her? Gross. No, that's disgusting. Yuck. Oh, she has. What do you think she's doing? I have no idea. I'm not with her. Oh, hell no. Right, sis. Come on. That's it. It don't matter what they say, 'cause they will never understand. There's always that one person talking about my man. They be tripping, saying this and that, but we don't listen. So we paying them no mind. My baby, we just on that grind. Oh, you can take your negativity about it here. Only got room for positivity, that's all I hear. And need to get me through this night I have with you. Nakukuloli mimika, awa ekeika, ever mind la musica. Eta umai ia te a utala atangata au tele tali tonu au au lo alofa. Eta umafai e fale angaleta maputanga au lo alofa mo oitu maupea. Eta umai ia te a utala atangata au tele tali tonu au au lo alofa. Eta umafai e fale angaleta maputanga au lo alofa mo oitu maupea. Eta umai ia te a utala atanata au tele tali tonu au au lo alofa. Eta uma fai e fale angaleta maputanga au lo alofa mo e tu maupea. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o Kirisimasi ia o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu a Teseba. O le a whaire se i le aso lavanana ili se furu le tai au. Wha mone mone whai tau manino a iainga i lunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nise whamtalanga whaafsota e mai lo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tau safou. Mai le pulenga ma le whainga ruenga ale Radio Samoa. Talofa Samoa, o leo whanga solo whainga me alofa o aso whiawhia o lau tiumana wholesale autos. Tui in mailo sa, ma moa tuai sau se leni tolu hafe le cashback, ai iai inga whaaktoa. A whio ane lo le tiumana wholesale autos, i le lua valu Ekensen Avenue i o Tahuhu, pe vala au deli pule i a ngalwan mana tai ngalwan mana, i le lua fitu o wha o lua fitu. Lua fitu o wha o lua fitu, po le over se lau wha ono lua ono lua tasi. Over se lau wha ono lua ono lua tasi. Tiumana o le tali ole, yoi. Talofa Samoa,
O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. O te fifia e whaatalofa mau wholo whātu le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai e pese fwoi lau sila mai moa sa moa le tunu pele. E le nei fwoi as whareile wa tāwalunga i ai ia mga ngaifo Faiva o le tunu. Malo le soifo manuia, malo fwoi le langi matafi. Malo le tau atai, le lava papale ma le ono sai. I ti ute ma Faiva alo Filiba. Sa fia ngai ma le tunu le nava yaso atoa se i o mai le whaatawhiti le aso ananafi. Ala lea. Wa tātou tāwalunga e le lofa ma le hanga le leo le atua. Le whau o malo o fusi ai Samoa e tau mulmuritai. Ia le lofa ma le hanga le leo le atunu o le atua ilo tātou atunu. Po whea lofa whetalo loa i ai o lo ngā ruenga. Ma utou tiute. Ia, whaaftai le atua. Sa ia whaa tawhai ni au vale. Ia ma wha moe fo i le pea ulanga vale. Wa taitai mai lo tau soifua ma se malosi o au o nei. Wa tātou wheloa i ei lumo le nuu e leo tua le nuu. Wheloa i fo i pu e o manu, e leo pu e o mala. Ta oto, pa ia ma sa ma whaingao le tunu. Sa mua lewa ia wa umo na tofi. Ia ma ua uma fo e na tu umata manga. Le tiu te ma le mata whaioi ma le whatu ai ngā tausi e tu mua mo pole. Whapea fo e le pa ia i ainga. Ia mai se fo i tu au ma la tau ainga le taima le waa o fonti. A o le whiwhinei. Ia o le whau mama futa mara. Le malo whaapitoa. O le paanga tau tino foi a le Radio Samoa. Ia ai mese foi o le tātou por karame. O le ngā ngaifo o Faiva o le atunu. Tāno awa isi teimi. Ia ai mese foi. O oe ma le tūlafono. Tā ua tele le whaamanatu i ate oe. O le o tātou wo o mai vai teimi ia. O le tāo whiowhinga tāo lau hos. Manau solo whanua. Ia. Leo mawhirwai mwa le... Fionga le sa tini sinia, sunga le tumanu vao, a lulu sui fundi, tairo, tali, whaanoaro mai foi. Ia, a mai. Fasi pisi o vai aso. Ia, te tono o le umana e tano e pi tūlango le fiafi o le tātou whala Samoa. Ia, te tono la tā se i rua i lusa. Ia, e whawhile atu fo i le. Awe se se o le tātou tiru le fiafi. Ma lo le whalau. Ia, lo te wata. Alo. Wa kau whaare kong wara kau ni vai. O le pisia, ai sila lo fio. E le sa tini sidia po li malu fo le malu. E te tātia lo. E tātia mo ilo. Mai do. E mai mo. Sa o le. Ai te ula tau ia tu ai lunga alu kua kaku i porku i sau ingu le vai o le ola. O wale lo whango wa no le te fio i mara vai. E le ingu le kākari. O le mea ngā renga mai so o le ire o la uli o le ingu le vai o le ola. O fo le vai lea. E le nga kala vai e le tino. A le mawhawhau. O le vai lea. E ai umai tonu ia aitu. O ila mutu o mato au ngā tapasa la tau whiere vai. Ia whapela e wholele ke ingua ngā e le kongi. E sārai kāla. E sārai kāla. A mene vai asa, mene vai asa. Ia, saunoa ngā whuela o whionga le. Leri sā tini sinia. E le mea monia. O le matua ai masile maloro. Ia ngā ruenga. Ia wai ruanga ruenga. Ia na toi sa whuela ia le i. Ia a o mea lava e whai i Samoa. Ia.
Fa maupopo ina le family tree ia mana ngafa o le mātou ainga. Ono lo ia le fa mo le family reunion. Il February tau fo. Io vola le ainga wola. Io wo fa pene ila o la uma. Nela vem maneri mai o la. Ora e kariera uri. Ora si mato family reunion da. E na le tolu ama to ele ia fia uma mato siblings ele. Na le tolu na o uma le fia mai le li mo le si o mato uso. Ai mo ito mai te valus full mo. Wa ka in for falanga ya pira. Wa fa mai. Ola wori ila yo motua nga I le na fai. Ya yo wolo mo fa na u. Ye pe long yo ngi kam. O fo sa swat to sfultas to valu mato mo tabiti to for mato adopted brothers. Na la le el mo yo fa no wisdom ste fa pi mo ye. Na to sing mo to me te valu fa. Mai se. E fa malo ko me ki uma le skala. O lanko kongi uma. Le kongi uma to support le ngame le seve. O le si de me. Mo ka mo chas. O le si de me le ka lo ka chas mo tu lu. Yo, so le a foi ko me kin ko so ma kin ainga kongi. Loud. So mai seuri so mai Ja, na le va pe le fa fingo ko so la le ja so kan me ki o no pe no me sa o fi kan me ki un cargos wa we ta wol vainga wa e fa ta telefon le si le vainga lo tapu ni ai le fai malanga e o tatu tanga New Zealand nei me se fu la to le fai malanga mai awa a e hanu lo e ngi overdue fo e po vainga fo e le wa ave tina po tama fo e mori ai o no le kongia e te le la vano e tau fia mai e mai lo malanga so le e o fo le no wa ki ka fa o ya tunu i fa tau fe ko o la fa ka fi mai au vidi mai e finga malanga va vai tu como dio la conseguire e mo le coupe con io amo wala alo e fa fa tanga mai la e le o fa le arrangement io e lo va ya non pare na sa le ya va na tua e ta o fi tu o le fa le vo il mai vale e o foi le lo malanga vai ngala e ta fon tin lo le tu le e me se la vai fana wa fesita uo allo mo fana lo ne tu sa le wa fu maru ka fu maru fai ma fa mo me la fai da ya wala tu fa wa isi ta maru lo ya na le o ai le o to ya la tu cha so pot na ba sani no Taipei o le tongi lau tax, wamana tua la, o le IRD administering o le bele. Le foi lana ele por kalamele no tu vai lua. O isi ti tamalo, o so le Australia. Madi. Le la o fai to fa fonga le mai. Le o fai atul tu la fono a mo ko Australia, ko ki poki mai. E kongi ko me fai. Asiaka. Siaki ke de Asiata. Fonga mai. Siaki po kongi jazo por kambe ke de ko foi mai la bola mai. Malo ke le. Ya le ya te sa wa ya rupu wala nga e tapo triple e come ka America ya malo o ta tu lapta foi la le tu o le va sol ne por kala muri pe e fa ya tapo malo lo o taimi tu la lata I taimi nei wa mana vai ngano pe o taimi pitu silion ta wo foi le por kala wala nga o le wa mai ta wina le taimi nei le fa tupu la io vai nga ia sa ta tu tala noina I fa fita uti au le uma kausanga
O lona wingala, nei, e koe fo I mai alwa ia sole. E wha au tātou porkalami, ona wha I moe lepo a nisi o vaenga, o le a nisi suinga fo. Ai pe o le vaenga na e tā ua te lele toi wha manatu I le atunu. Ia, ai le I malanga e sere to te le walangala. O le tā porkalami foi le, tā te tau ili ai nisi o vaenga, a mese la vaenga o le a whai malanga I atunu mamau. Walanga I wha fitau le tutupo le te minana. E le ngata lava I la tō la whai malanga. Ia a o lawa fo ima mau tō la tu fua. O le tātou porkalami la lava iaso le tātou te tala noi nai. Inisio vanga whapena. A o mana tua te minene I ele I tātala noi inisio vanga. O le isi whawhita uli le wana tāna whātuputupula I ele te leo tātou ta avale la vivea. I le te minene I Samoa. Mana tua fo. O le tele o ta avale la vivea le te minene. O le o toi o atu ele mitanga ruenga a leo leo. O tu nei. A whai ele o la vea se tasi. I le ta avale le o la vea. Pe le o polo kaina fo I le awala. E mauti noa. E tali mitanga ruenga leo leo e whapea. E fesu I a lua whapmamonga ma le o la vivea lua ta avale. O no lua toi ole I toni lumo le ofisio leo la talatane e wha uma I le lipoti. Ai le o atu le mitanga luenga leo. E wha e aso tu mai malu I ngale tātou tino. Ona au te le tio le sai le tunu sa vea. Ma le whawhanga le fiafi. Ona e iei le manatu. Makaunga kulele. Peitai. E iei nisi o whaalewe lawe whai atu si matu ia. Le ali onga le o atu mitanga luenga leo. Ai o I whaalewe lawe. Lua. Au ino atu mitanga luenga leo I ta amale lawe. Ko hiki a ko riku la o kau fituna. Whai whaatala nuanga. Ai o lo iai nisi o whaalewe lawe o lo la matia I le soifu. E te tauna a pere whamomo. Matautia. Matautia. Lona winga o ina. Ai e sere ta ua walanga e o le no tala no nei nisi o tātou tunu e where tātou porkalame. O la ua fautuanga. O ala upompongi ele o maua sau commission. Ele o maua sau tupe. O la fautuanga. Insure tāmali. E ser fai ngō whio vainga ne a. E na o sina se furuta la ya lupo o le vai aso, po le lua vai aso. A o le ke le ia o le whaasau ina o low times. Pe atu pulu vainga ne, pe la le vainga ne na mātou tara noi malatu runa. Uma ne vai aso. O wala au mara tātou tu. O ifa lau ke loa. Ele o misi le aso. Ta avali la vea. Ai o le whai ngō whio i o le wala au me o la tunu. Ai fisiringi, ai whapea mai o la insure ta avali. Whai ngō whio. Pa wala o fautuanga a o na la vea lusa a whai o lai e insure. Pele insure fo. Uma na whaafisoa I ma ia information. O na e alu lo le nutanga I le official leo e wha uma I le lipoti. E le leir whai mai o le official leo le sisi mea mga mi le wai. Ai le olo nofo ai le I se vai ko whai e le lipoti le. A whai lau insure lusa. O le lipoti le te au mai e nutanga luenga lelo. E iai se numero e ta o le VIN number. Po le reference number. Ia po le file number fo. O le numero na e te vili lau company insure. E ave I le numero na. Kuula I le company insure la tau te tuli ina. Leisi pāki po leisi tangatene na velosa. E pa wale o lau vaenga e whai olo whaatari. Ka pu e aka o vaenga lo mula via. Ma lafo I o. Pe ave fo I se company panel pita. O lo I te maari I o tātou tunu I la tau pisinis. O company e le stala. O wake e vei company I la lofa. A wai le ka vain insure. Io I te tauhona a mai ia whamaumunga ia po tau ia tustusia. Ona avele. Ia na e whakari rola ia na. Ai a whai e la vera ta avale e lo insure ina lo sa. O lo na winga. E ono o lo matau ul whamsinonga. E lo kurkulinga o kanga kai unga ta avale nena la vea e lo sa. Paulala fautuanga. Sa ili sef sosani mai se lo ia. Sa ili sef sosani mai le citizen e mai spiru e ma fai ono lato sosani e tuli ai le sa so ina lo sa al fai ngo fier vainga ne o la ngai to tele to tunu u de o ele mal mai ai a ye la mani si vainga fi mal mai te I vainga yo o le la veo tapa o le vainga pito si le nan ta e pau lo polenga ta pule Langa o le atu ni leo. O le ata sa I lo sa o I limba. Io. O lo kupu.
Wala na sa iri sa oi di. Ole la vala sa ino to mo la no mana tua. Ole la veo cavali. E ele a wala fo ia. Ai haru fusu lo. Wa abe umoro o lua ka lokar se la ku no cavali o e uno oi vai nga fa pena. Ya wa uno tato la vai. Ele me fai ona la papale. Tato to negotiate i le talanoa. Marida. Ai le leo na fato to le ya em faiona malia le loto le stangata malua tala no fa tangata matua ile ava fa male vale le ia awai le se me mo le ava va kangulo o kingo le wol ko malo asi sil ko malo ale la lo kai o ngo fo pe po la me foi o le si vai ngata a fai o eso aina stavali a wiki sola. E iei vai ngor tū la fono, e mō li ai o le tū la fono i lo sola lea, ai lo wha mauti noa le, e lo i se tasi o la vea po o manua, po o wamaliu. O lona winga, pe ke wherua i ai le sola singi, ai la vera tabale, o la whautuanga e sili pia lo tūle le. Whaisa tautala, whaisa tauwhitu nei, ai kere i malanga isi. Walanga i sola. O le uu martau sanga o batua wano o mo lai sengi a le whaialo lai sengi. I o mantua lo te o le uu matatu lai sengi mo nei tau sanga whatatu fo. Ai o lo whatamana. La lenga e sola. Wa levanga kakau. Wa fifi. O le makau whailo lai sengi. O lua, lona lua. O lo iailo lai sengi. Pei tai o se ian tanga lunga le uu whaasaone te whailo iskamari. A i sola. O lo winga e ke lena le a whaina o le tūla fono. Pe a whailea. E te le usta ia tu la fono mai sola. A fai fo i la te so asa ta vale ele o yesu tangata ina. E le iams na o oe ale. E tau na e tango tusi se note. Tu ule tanga pe a fai ke fa mau. E kuri ma po. E la be ya ka u te ka vale ku ngume la isa. More, every mai. Please, I've hit your car. My name is Isaac. Please call this number, and then I will deal with you. Ai ta tau ona i tu. Ole fautuanga tau ole na mola tunu. E ta tau ona i tu. Pa wale o vai ngai ni fene tu wai. Pe a fai wala vele tamali. Ai lo popolenga i lo saunga le mu malo se fo i fasiwe. Anu, ai anu sa ai official le puki. Yo al menna len tupu Samoa. Wa la vere po a vere po le mele ai ngale. Ai o ki el kanga ka ngo pe po wa ole me mata o tia. Lenga e me e ha ya tu. Ya, le la ula vere ne po al franga faule. Inga ka ki e ku o kuskama era ko ka resuscitate le po ai mai. Wow. La metala esa o tanoa. Le anga sa ia le ka songa foi o si tato ai que sai vai dele. So se la ve ai pisi uma pa ko e vai e ka la via o la pa numera ka. Pe ngai mo ia. Ngo ku lo e lua ve o la ku lo nga penu me la ka. E mo la ku lo ave e lo ka. O la foto nga le i ne ka ku pun me la. Wa le taliene. O fatu e ba yoto. Yoto alo lo fa foi pa ko lo si me o la longo la. It's a public road. Yes. And it's for the usage of everybody. E o la le patomla na toloi. Yeah. E tau na tau. Facing a faca ni te un conosci. Facing a falo no facas. Ai fa alo il pacco. Ai ala vea foi il pacco con un fa fonga la tu no ia. Ave fa le fonga. Ah wele a ver for mai. Ia a vera ele fale fa male. O vaenga ia me se la volte mi nei. O ele u fa pertani a fole le pampa tu pampa. Po o so o le o taba le manatua. Po le ale pisi o la wala, po le ale le pisi foi. O la ua fautua ngai le atu u fa mon. Tau sisi i le va fa tu la fono ina. Ia. O following distance. Ioi. O ala ni pe fe ku kupu. Au le se fe oi. O wiki po pole ta vale le ku. So a mai oi kua. Ele se me ke pole a wai fa sala kua.
A o le taavale le luma oi, mau o tafa. E te tau ona ave ato I eilo mafufau. Ina ia saunga le mu. Po le alo fai mai kia usa mua wakufa fu se ia ka vale e so a kua kua. Tu na fono e se sea. O le distance, the following distance. E fua nga e le speed. O le a. Le wa tu le tam. O le mga na no tala. Va ai le sao fa tu la fonoina. Va ai le vai ta vale fa tu la fonoina. Awaro saunga le. Le wa le ra wa saunga kufa le fa fu se ile kuor ta vale numa. E sa lo pingiro. Ye o so le fa mai. La mo kufa o nga o se o kufa vo se. O le sila vai. A faiola e tang fir ta vale. Ave a ko luma fo fa ma lau sila ma le tomai ia te oi. I du mala wala. E wono ka fa pe ki ka yo. O al me al na te fa mtala la fo le fa ma ulanga fo le I fa upunga mali. Ai tali e mata le lunga lo fatu. Ba yo le temile ne la pampa tu pampa. Ia sa le. Ai se me la fi su so fo le pampa le si le luma. E tali e tanga ai o le me monia to keep a safe distance, a travel and driving distance. Yeah, me se fo na me. O le ala vai te loa se lau kilometer le sau le tu la on an open road clear. A waso lo e fa le tonu e fo le talo le tau ia. E fua, you're driving to the conditions of the day. Yeah, e fua, ia ila o te loa o mea nei. O live na tau na man lamba I tato. Yeah, malisi vai nga ta wa le o la pa tilo I faisito o tilo le tu o fa yaka ko o wala I mi kimo ma nga pe fa sa o fa I pa fa se ya. E tele pele la velo sa pele via. Ai a mo tino en tanga lo nga ne lo e fa yer vai nga ne. E fa yon fa sala oi. A man tu fo vai nga o fa I pa u ngola wala. O ma fai en tanga lo nga lo na avela ta ba le lo ka mo le ngo ma singa po lo pa singa mo le ngo ma singa. Ai o vai nga pitu sinina po le hodi. O teimi lo wao le tau. I le fa pe ma ye le malo. O nga wa kimu va ya solo nei. O le anga limas fu le sa o moto we le e ku ma wa sa. Pa wa le o ya te o le vita ba le fu fa ta. Common sense. Pion e tau. Drive to the conditions. Fu le fa fo ino lo sa. I le talo le tau ma fo lingo le tau le so ma le so. O le si foi vai. Nei dai se manatu la tunu. O le o sa mo lo ve velala. E le hai. E le la wala. E ia la fo I vai. E fa I si fa le tonu o le asa te lo le la. I le te mi le fe o I tato tunu o le ma sa o lo na winga la. Kausi kula fo. E le vai nga o le te tonu sa I fiti na inga o le tato tunu. O no le vai nga fo le lua ia wala lua lane. Ai merge le tas. Na ide se tasi ne wala o mai kia o. I lona mafufau. O le kula fongu. O I kivoi. O ai, ma le o ta vale. E pe o le sipi. Pe o tulop, o le sipi o ofu. Merge like a zip. Manatua. E le o se tula fongu. E fifa mamala manatunu. E le o se tula fongu o le vaenga lea. O le vaenga lea. Ua na o ni fautuanga mani awala mani metotia. E mawhai o na mawaile awa noa e flow with le traffic. Ina ia mwhai o na whiwa ita awa leo noa ma le poroka. Ai le o se tula fongu o le vaenga. Nge kewa vini mai se kifa mole mole. Se ere I re o re anu pela o le sipiri anu uso. Le ai. E le o se tula fongu o le vaenga le. E fia wha malama le tunu. Le ai. O nai lava fautuanga ma nai ai kia ma meko kia. Ina ia mawhai o na wha-ITT ai le poloko la wala. Ai le o se tula fongu. E masali whaftai I lau a whiunga le sa tinsidia. Awa au tautala pe I vaenga nei. E pe I fo le whaatatanga la fonga wal teimi, al telo teimi o te whasoi mo moli sa vali e mari. Ai no fo ma toi ma fo fau I le wala lo kiliva il sa vali na. E matua I sa o la awa o le tātou tū mo le anga na sa. Tātou te tu uavano. Tu uavano. E te ia lai tau whaafiofi, tau whaafiofi. Le te ilo le lei. E le tu ua le avano le tangata lea. E poloka atoa le la leina. A le mawhai te le teimi. Tu u le avano le la tangata. O mata, o lima. E whapena le whaingo le mea.
E file mua ia feo inga lunga la. Sao le, o le sina vaenga pito silina taua, au le tulina lo sao. Sao le taua vaenga, au ne tulina lo sao. Nei se fa la velen tupu le vaesan se mai tuni le ana fa manu ali e sitas. Wa kuli alo nga sao lunga la wala pita. Ia tato fautuanga masani, o lo to tele la to lo feo ima penga. Sao le. O fo i kalapa o fa nga pe o la o lo no winga e te taua e mai se la vai la to lo i e nei tato tamatina ma tu e tono tabale. Nei tato te to lo mfana. Awar kuli lo sa. Malanga ele na so ngole mo o ele o la la matia. O le ato te le la to o la la matia le so ngole mo no lo fata man. O no winga la. E tau ona fai te teo vaenga ia. O si vaenga mo le vai aso nei sa vea. Sa mani fa fona tu. Fai si tele o tato ngau i fale o le wai ai. Le fatu tupu ia te mi nei. Ia mi se lava vaenga no le burglary a. O le vaenga no tale pei nei fai to ama ma fale ma ngau i te mi nei. E te tau tato o tenu. Ona fa ai te vaenga ia. Mana tua. O le waka ko o le vai aso whainga ai tulo. Whainga pākia whare whainga ruenga. Whainga pākia wha pot potonga. E me se fo i kāli sia. O la ua whautuanga wha mona mole. Ia wha mauti no le leo loka mau tātou whale. Lao ma mauta ia loka mau nei. A whaifo i se pisi nisi. E te tauana ka loka wha le tātou whalo loa. O no le awa no le kako ki o ese. O le awa noa le asa o mailinga o i se uka le perifali. O le si vaenga. Vai e kako muri e ka ki. E te tauna ki e tātou mōli ina i e whailoi o le ikanga ka le whali. Po o lei no fo i a le whali. Wa le te mila vai tupu i vaenga i e re kako mōli. E le ilo me e tua oi mai fafu. I e ngā oi le uo se wha i alo lau po lo mota. O le vaenga le o lo titi le mtanga lo ngā te mine. Man tua se vea. O le sui swinga lava o le tau. E sui e fo inisio so di ngā tū la fono o le a wha tupu la ia. Ngā oi. Ia. Mana tua o le wera tū la fono fo le o sa o le pia. Kāro le iwa wa tau na tāpuni e tātou whale e whatauina e le pia. Tā le tolu wa tau o le tau na to e whatauina se pia i tona se wharkalapu. O lato te le lato o le ono whaia ka le ua ke alo le konu o le iwa le fia makalungu su e pia lo. E ono so whaia le te lo pisini si pia, e ono so whaia le te le whale o ainga. Aolo na winga. A whaia i eisau whaapukunga whangu pia tulo o whangu manusi. A warku mai e lumo le whamalama e whailo mai le lau kilo lai e au pia po ba i se vaenga fu le saunga le muenga ngā i ma teu wai. Ina ia oane i whaato sine i lo toma manatu i la tolo o whaia ngā oine. Leo vaia le tele le tele lava o taimi le ui ai i le vai asane ma le vai asane se vētu nei. Wo o kemi masangi sa le pisi o pisi whaasalo ako. Ma se lava tonu taulanga whaatau. O whaisi pisi tonu taulanga whaatau o no whainga whaatau o fo i olki wisi masim whainga me alofa. O la ulava la whautuanga whaamon te tau a maua se si kai mi fu le to tasi tangata ia le whakau. Ai ngofo si si vai tava Maria. Da fe ko kele ono ni le tu. O le makoi ko kele la nga ile wi tava. O tava. Tava. O le wa matana o le vai nga ho le le ngata na ho le tava le avere tava. Ai ona o fa le nga ino le tava le ina ia au mai ele o lo la i tonu le tava le. Ono na winga la te tauna vai le vaenga le fai se fufanga. Ia, o ke kai kongu fai le manatola tunu o fai si vivela le la. E wha vai, le wha malama. E te leo le avanoa e me ko ki em whiun te tala i le fai te toa mai le vāre nā le wha malama. Lona winga, ia e sauna fai te tena tātou tunu. Ia, tele tangata o o whaatau le, taulanga whaatau le taimine nei. Ia. Ia. E au e fai le vaenga fai le kua vangoa. Ngani bea fai leo le o le whaingo fie no mawhau te le manatu o la tupu se mea. Nira. O i ai o le. Au e oso e whawhamara tāwale, a lai o la tāwale. Nira, sāle. Nā lo watua, o la te fwoi mei, o mwere keri o kāwale. Nē, pusa mai si mea wā. O le vai e tā, o le vai e nā. O ngā kasi e la man vai ngale o lo walu e whailau whaakau pēna e tā ua pawale o le vā o le whalau lo man. O la yeika mai ki kokong. Ia le nā la. Saulo la nga uia. Tele la le avanoa e ono la matia. Ele saunga le mua whana. O lona winga. Pe ia o whautuanga masani. A whai uko kele ka mai.
Wa stanga te le fa tau. Ai a fai wo e mana ai anu ma vele fa na. O ma ko ngol fa lo. E mo ia ele te. Vai se trolley e ako mo. E mo ia ele te mi mana o fa na we fa tau ni lole mani meta. Ai si dia kuna nga wa mfenge kala ngol fa na ngai do so le ka me ki pa ko ka me ki to no. Wa mai fa ngar ku kon le trolley. Wa des ka me ki o so no ma kango se me. O si da ka me ki nga. O va nga na fu le la tu le te mi nei. O le si vai nga o fa si fa tu pula io la ko fa se. Ke mi ngai. Sa le la. O la foi fi o la foi ko fa se. O lo na winga. O le ato o tele le atu o mai o lo o tele le atu o lo fa se na le te mini. Vai lo ko kongi a ko ke ua lu ska fa se. Mondia. O lo na winga e te tau na e mai te tu ina le leia. O ha o lo e manga o mia. O ha o lo e le te tau na. O ke mini. O ai kuno wa fa fongo le atu o wa fu ala mama ala bu fa ka o no Facebook. La ua mai le ava noa e fo le ha pe e ke wailo fo wo a fo I fa fi o lo fa ta wina ele engi me o fa ka wina a le ua mai aka e fa se se o te tongi mu se lingi o nga la ku le piki e ke fi fa ka ni o lo na winga e te ta wa na se de la mu la tu fai se ava noa fo le tu te tala noa ai tu te o watu tu te tilo mata le o lo fai la ele fai a fa pe ise po le ngol kanga ka le wala nga ye fa po le ngol la to lo fa ta wo lo nei e long kanga ka mo ile la ko ka ngol ka o ilum tanga ta le tanga nga oi o lo na winga o se no fa po official lo ko ke fe lo ai o le temi pito sili nei e ki ko apaka ku sa mo ai la lua fe lo holiday pay what why awai e fa isi umi to e tausa ilien matanga luenga le leo ma fa ia la to susuinga fa mo wona se kari e ko kasi fa ia so krisimas no winga la a vela o fa mo vai ngai a fa ia te sila fie ke le o ka inga se o lo lungo Facebook po lungo lo penga te fa ilangi a o ke pole e le se me la fo se ku pe pa fe te sila fie le se o lo sa e fa ta wina a fa fo I wo ye se o lo sa e mana o yai au e te tongia se tupe mo ai ke ki no mo no ono I le vai nga foi le a mai se di ma se la kala deposit a fai company te tele pe no limit holder ila le product if e kawi pe a to fa tala no fa sanga a fai le le tala no no penga ta fai la ngi tele vai phone a wo te nau ile lo ai ma mo tele o vai nga la to si le tu no te mini malo ta wo tele fa mata e fa mo fie ma li le tato fa so o me la iti la vane e ma me tele pets o fanga fau the children and older generation our grandparents those are the most vulnerable tangata e si ona fa fingo fie no ona a fia I lato o le ala le ta wo tele get to know your neighbor. Good neighbors. Ta ua tele good neighbors. Wa le neighbors ale ama. Ai na tatu masani do. Fa lo fo ia. Awa e fa pena e mo mai le neighbor lo na vau. Mo o mai I mo lo porok. E o bo masani e fe tu fa I me le vale. O lo le leia fo I o e masani tatu malanga. Aola e tu le mai. Le tai fau o le meole o le tai fau o le fanga fau e tau pe lo tangata le la o mo luva yasu ai le fanga le fanga fau e fa longo tuala ni pos e kangi ale mo le po a koma le bo loka le fale tapu ni puni me le aise me ai na tu o fale le pe ya le tangata le ai ngal me le fa tu fo o le va engal ya e moli ai o fam sino monia neglect pe fai mai a pe fo ne ta ua wa ye ni so le tunu o moli el fam sino ona o le fa ta mala ma le va ia ma tu la fo I o me o la tulo po fanga fa ai le fa ma le fa o le temine ni pe ne ta ua fa mo moli le tunu o ne tu ona o tato ma tu o le fa le la to
O tu nei o lo polen tanga lunga malanga o lo tupul te mine nei. A whai e lua kuluwa ia so le tō te o e tā whao e tu una o ta mamtina. Ma aisi stasi o tō o lo ai ngai sa o e asilo mpua man koe. Le anga i ai mai ngai tutupu e fo i mai. Ua mauru so i fua. A whai fua la tō malanga. Ma aisi si o tātou tau wāinga. A me i tātou whanga whao. O lo iei company i fo i o lo la tō whai e whanga whao tu lo. Whafunga le tunu. Nai lo fo i mai. O mauia nei whangawhau. O whanau fwoi, e te tauna wa ai nisi o tātou a ingai awe i ele whanau. Pe a whailea, o le a o a ule whaasoa. O le a whai malanga i po Samoa i whaulawe whai mawhitanga a inga, a o le a tuuna o le whanau. Man tua la whano le tunu usawe, ma le whafunga le tunu. E se fulma le whatau sanga o le whanau. O naftu a mawhailea nana nofo na i lato i le whale. I se taimi pupu. E lo le lua i le koruwa i aso leo le aku e ngoko ni kingi. A alo no inga. Whai au fuafuanga i a whetau i le lei, awe lau wha mua i o tātou mātua o whanau i pefu ne tā ua nei whangawhau. A le whai nisi o fuafuanga. Ai se a, se whi mei e martu la whono. O le vai asan se mea tu nei. Le sa i se ta sina maulu soi fua peia na watu i tātou porkalam. E no foto o tas. Talo fai. Mo mulina fafso ta i mtanga luenga leo. Ia o mtanga luenga leo e fua i fa mtalanga tua oi. Tu lo wale ngana la fanga ina i le tele o le manongi walwako fa sina no so le manongi lua. Ia o kulua o lango o nei inisiti. Oi mai le masano mianga ho. Ma wa ai fu tua oi. Ma le sa i fafo. Fai si le ana na bala au e mtanga luenga leo. Ia, ai so ta ia tu le ainga. Ia le ulu le ainga u ma mo sai fo. Ele tawon tupu vainga le. Ele tawon tupu vainga le. Mi se fo i mi se la parte minor to sango teiloa sabia, mal fa fonga le tunu. E mi se la vela to lo fenga luenga le to si matua. Ele fai ngofi. E mana a mia fo ela ko se ke mi facing a break. A fai o ye u tatu to wanga se fa mo le so ni ani ila to. U lava ngo se yo si vanga ka fa mo singa lo va yeso. Ia ai sa uli se tatu ainga vai ne tatu ma tu fa na. O vanga pito sili den tau. O ifo il vai te mire ne to sanga. O le ato tele fa na ya. Pa ku fa malo ya non fa na wale u fa wina. Ia ongo le nei tau sanga. O te tala tonu, o lo ia tātou wa onga fo ia kako kindergarten pa onga whatai tai. Lea fatua uma le vai asa fo, ai mora ko lisi la vai ia ma onga fo le primary school ma le intermediate. Ma tu fa malo i whana. Wa e manuia fo i Faiva le nei tau sanga. Pe mo se kulanga pe lei ala o umala onga. Malo le fa malo si. Ai e te tau a fa mo le matua. O le teimi ne tau sanga. Ke le fo io ka meki e sa wai nai. Tau lele la. O mo tata no tau punda. O le mafuanga. O le manga ai mea lofa. Wo umaka ko ri poki maka ko suinga. A o teimi o whainga mea lofa. Whamon mo le matua. A o le ise mea lofa whana. Kara ngu whale whana. E a teimi e manu ai o la tau na ngona. Ai te tau ngona tala no whale whana ua walo to sanga le mu. O le na matou o isi tasi o tatou ang whateta i le vai asola nei. Le sa whale anga ina nisi o kanga ka whare mawhau. Ma ave mkom. Whale aonga. Ia o le na matou o ia. Na inisi o vai ngantanga luenga leo le no. So sani tapina ina o le. O le tatou wau. O le aonga makasamu. O le whela mātou te whaatale te me wala o mai e mo inisi so soni. Ia mo i lato. E peo le vaenga pito siri le na whaftai e le sisina ma wale soifua pēna la vea. Ia ngā ke lea o maenga o whaaleanga ina le whanau. Ai o le ai e le tempeo no tau. Wana no tau o le vaenga peke o ngano hui le ina i le vaenga e tau na siri te toa i mātua. Le anga lea la ua iei. I lea onga na valea. O le ua vave ku wala o. Walen tu o le vesa fo pitai. O le ua ku mai luma. Ia. Ona o vaenga i ua tupu i whalamlawe i whalenga i nei. O lo i whautuanga lai mātua i o nā alo ma whana. Walanga lea la uwa vengo go whuka mai. A vele wha mō sango le mō le whana. Awan e wakaru kei mingi nga wha mā vai le si ia o mo whana tau sanga. Ai e sisi e no fwe vai le whana. Walanga o lea la ua tu mai lumar taimi le ua tu wai la o ngā whana si whana.
a wale fitau I ma fuanga nei matua ma nei ainga ne whenga ruenga a la fautuanga ia a vele fa mo le fana o vaenga le la iti e pe un tano ai le fefine nei a o vaenga ia o lo a vea ma a wala e mo lia ile tunu I le tu la fon Malo, a ia le numera lea e ta o le health line, o se helpline fo la po mea o mai ta tanoi, o le o whangawhau, o tangata mātutua, o le whanau, a fia maua, a se sila ila o fionga le li sa tini sinia. E o aso umalawa, e le mawhaina ngalo ia tiao, I la tau la uno fale. A mai se ia nai tina, mai la tau le whaingaluenga. Ai ngawhala, ma le loto I fale. O ta maiti, o ngā sisenga mo ta mam, tina mātutua. E le iloa tua tātou, la tau ngaluenga lai whai. Ta maiti le I o lea o ngai la iti. Ia ai ngawha ma mātua, o mea ai, e ino ele fua la au, o fusinga, o treatments, me unga pena. O te whawhtai atua ia te utolo o whaia le nanga wenga le a le numera la le o le helpline o le ovalsala uono tasi ono so stemi la vai fio ese ai tu uana matua pe mna o mia fo ile o matua se fonga ese le ta o numera alo I te mani o le tunu alo I te mani they are all professionals matua tio la to wanga va e tali I mana onga ma se so swani mo tatu tangata o te tono e fa lawi lo pea le numera na ia so uma lango te tonu ane na te nei o le tilo fa mtanga luenga te nei o le vai tau ni o tausanga o le mkwa fa kupula ia ni si o sawanga I tonu ai o fa lima la tu fa lima o lo na winga la o tatu nga luenga fa fatas tātou whinau, tātou te talo, tātou ngā nui whatasi ia awane, ia ini, si o wharau lawe mātu ia ono tutupu le te mine ni o tausanga. Ia, o lo ia ini si mo maule sa I fua e le ngā tailungo le awala, o misa, o le awa maka. A rele umare tausanga. Ai koe lua, I le tonu nai vai aso e tutoe umare ni tausanga. La ula whautuanga le tunu. Sa ili se fsosoni. Pe a whau ini si o whawhita au li tonu lo wainga. Ai le ngata I le, mana tūwhale o mana whaatūna tā rui le vāso tu le watu. Ia umane, ia aso malolo nei, ia ma aso lo officially e mai, ia aso malolo. Wa pa u le whainu mea, o tātou tangata e a fia I mene, o le kaloka aku, mō lia. E o le vaenga vune na wana, o le upumunia. E anu whaso lo a kore whaamisingo. E iana I aso fo, I e pēru, pētolu e malolo, la winga. E leo tu ua se avanoa I mtanga luenga ne leo whatasi e ima le malo. Ingisi whapea. Ia rako aku nova ia so le koksot kula fonga ele mori oko. Le ai whai ia mori anga. Mori amnesty mori anga. Sawe. E le se avanoa. E whaatino al ngā luenga. Ma e o le a whaatuputupula ia na whai o mtanga luenga leo e neso sa. O le a wheo I lungo tato mangahala. Ona o le tau mwhaile, nei e pui e tau le mō la tunu. Ke le kako wharkala pule la tumu le teimire neo tau sanga. Mo I la tau alo ma a le tunu ui e whapea fōi I a tamali I o le tunu o ona wharkala pule nei. A vela wha mo mua I le tunu. Saunga le mo. Lua. A vela wha mo mua I la whanungo pisingisi. Ai lo wakalke ni le ko kaunga services. Ia posta ngata fo ua over le o ngā le mafo. Vai skula ki a mi fa. Vanga ko me ko tiki a poro mo. Alo ngo fo si ki alo o ngā. Walanga vai nga ia. E mo ria a. Alo no winga. A vela fa mo I la tunu. A vela fa mo sa pisingisi. A wai uma loka la pisingisi tulo pe fa sala. Ai orisi vanga ia o ka fo is farkara fo. Ai tapa le ID o wa o mea umana in to refrain from serving the minors. Ia baba ai le ID wa au sia tau sanga I whaatanga e ona tang fia. Mana tua sa veo lea ia te tau pera nai te tau una whaunga ina. O e ona le wharkalapu. Ai vea kua skanga kai whaakingo na kiki.
e nei tau. A mai wha mamunga wha mauni e o e ka walango mako sanga les kai me kingo iki a o maka. Mai kasi kamalea kingo le kiki. A wa balu tanga. Ai ole upu moni a le te peno tau ora te sola. O le sira vaenga. O le a viena i tātou wharkalapu mana e fusu o isi. Ia sao le leia. Wa se se ala ngā meka o le maso. Vili le matanga luenga leo. Ai auane i whai e tātou leo whai te toa. Vili mai e kia. Ia vili. Ai se se o fia kaura mai kālonga ngā vili. Mena e se kaura kā mai wa ngā whai kālonga. E le te tauona i eise vaenga e a fia. E le saunga le mo tātou leo whai to po skulaki. Mwalanga e manatua. O le kele o fusu anga i e whai. E ona whaonga i nei i a whanguka ei. Ia sao le le. O nisi o ki, o ngaifi. Anything can be anything, a weapon. O lona winga. Vili mtanga luenga lolo. O le vaenga momba le tau ne whai. Vili mtanga luenga lolo. A mawala vango e kule i whafuru fusu anga leo. Loka lola i lona wharkarapu. Sefi ei oe ma lau telo o la tunu o la ta whai. Ai vili mtanga luenga lolo. Ma lilo. Ia o te whatua wile la tau alanga e tele whalkalapu e masani ona o walu ma o tilo iai vava ai just to look at the atmosphere, the environment e le whapela o kango e promoter kuia le vele o i tangata mātutua au se no fuanga ua matautia le tele o tala a ave o le o tumu i tangata mātutua, ai o tanga i papalangi. O mai o se siva a le musika, fo masan fo no pese le whakalpe, le oats, le fionga ia ai o le potea. Tiamale, Sila iai, a o le matanga o fio tau mafu. Oka se onga steak whapena. E baba aile, o se siva tangatu, a o ta maam tira ma, o le average, o le fit se fulu, le fit se sulu limba tau sama. O whafta ia, ona o le leifo i o le control le pulenga ia. E tāua langa lea. E tāua wa pēna, e tāua le te musola, Samoa, ma le whaafonga ngā tātou tino. E a oe whakamala, ai loka i pisingisi eisi. O lona winga la, o le ala wala le whaatonu ngai au mai le pulenga o le company le ke kawhawai. Tar whata ita e po tātou kalapura kapile au tau. O le ala wala whaatonunga, o le ala whautuanga o mai, o lau whautuanga. E kaunko tau sta ia. Walang o la fu i tilo i la tau. I le lako. Ia, a loka la ngei. A o le wheme ka whao. A o whea fwoi la mawar kupe whaatamu e pisingis. O lona winga. E se ua vai e peona e ta ua te musola. Le to tele o le atunu o le olo la to whaonga ina le fwoi au lama. Wa le upo moni a o loa tele a tātou wharkalapu o le atutumu. Ai, tau a fwoi tātou atunu. Tātou ngā rui whatasi mai la tau i ona wharkalapu ni. Whai kai whaukai au. Ai ro so nga whaingi a kua loka kai au. I o whela. I a ngwhongo whono le whani. O isi tai o le mewa le. O le au ka whaure mai Samoa. Ki ngā whaku. Waranga oinei. Wa matana usu stai tanga te me tapuni e whani. Wa matana ngā solo la tau i e whawhaingo whiela ngā ruanga. Ia a usi lari o mai Samoa. E ingu a whapea, ngei ai o mai pia New Zealand. E umarwhia i ngwere umapia. O le si vaenga, e ei tū la fono. Iela. Kere anu mou se mea koskoso le skai mi ala kua e, wai manatu e ei a tū la fono. O ala malako la fono. E tau nau sta i e le tunu. O le vaenga pito sili fono tau o le vaenga lea. A whai o la e tau ma whaina le afa. Mai sisi e mori oi. Tau le lea. E le mawhai, malupu mori lena i esi le fia le tātou tunu. E le mawhai sa mōna e tua i wharkalapu. Wa lenga maua oi leo e whenua i o ngā. Lea ngā le whai akul wharkalapu ia ke oi a mea na ke anu e wena ukawati. Malesi mele o whaua. Tu le mele o nā, ai oso se i ta vale ista. Sa e whai. E ongola makiere soi fua. E ongola makiere soi fua. Al me foi lai maria. Aso i oro tau vale o. A ta whapela lera ta inu. A lela ta alu le isi a vela ta vale. A lela wa vela ta vale. E le ai ma se si alu la vale.
A ula vea ia, ula vea i pe, a moa ia, moa. A ona i a fia nistangata. Ai mana tua la o isa vea. A kongo ele a fia I kanga kai I whakala. A o nistangata. O tangata o loo whiwa. Whiwa I lungo reo. A o lona winga e whaingo fia I ora ta whautuanga le whiwhine. A whai ole a e tau mawhai le awa manos. Upa. Le malu. Mai po ia au taxi ngai whainga ngai mai e ori skala. A mai se whea vea I ele malu le tunu. A o mai pito silian tau. Mana tua sa vea mar a whaunga le tunu. O le a fianga o lo mafau fau o langona o lo malosi le awa manos. E whai a sionga onga. O lo winga la whamtalanga. E kanga kai o ngā roa, fia fusu roa. E leo koe lava lo mano si e koe ke fusu maraka kali o ngā. E leo te lava fo ilo mamala, mamala mano si te whelua I tātou tāwali. O nai te le tātou whanawelawe. Leo vai leo vai atu, leo vai mai. Masi au matangi, ko un mea ngā le whelua I o ngā. Koe ngā inga fōi lea. E fia au whangu, mei ngā kasi a e kūrunga kauni mwhenga kūrunga. A whakla sa wadi ni mawoi. Ai anu, aki whakifa. Ona o maari e le tātou nanga. O le tawha asoa o le whaingo fie. Ai el tununga. E o lava maululu ma tāwha lau. E le tō whale tunu. Mano whale a sa tu ia maa. Awa e tā ua te le mea. E kake kari e. Ai e kankai whika ngisi muni muni. Mea mana tua tātou numera masani. Tasi. Pea whailo e se whabla whafose I. La tupu le teimine peke o kupunga ngisi tā whaonga. Po tono whao se ainga. A o lo matia le soifu o saunga le mamea tō tino. Tasi o lima. Ia. O le vaenga le te lipo tia inisi o vaenga mamata upun tanga luenga le leo. Ai le o se whabla whafose. O rua kas tasi iwa tasi. O valu whaima. Mau ele so ani mo I lau lava ngana. Wha mamala. Tu la fono. Wha mamala mana wa ia te tau. Ai leo kere pikia o mai o pe Samoa. Whamanuia le atua le tātou tunu ura ne fiafi. O wasi weekend fia ma se weekend manuia le lofo le atua. Whaftai lau fiunga mo le avano. Mar tātou ale se whatsara lau fo. Whamangalo lau una pa whai wei se upupo se ngā ioi fo I le tauta malii. I lau whaafonga malau sila. Tātou whai loa I le vai asa fonga mua. Ia, so I fōma I manuia. Alo whaftai tano whaaloa fo I lau fiunga I malu malo. After mo le fe auta longo ya o leo fa fonga Samoa e fa mata faingo fie mata tu tali ai ya o le awala le na lo kiliva ai ina ia o le avele se ma me ma fa da tu no ai fa ta o tato wo ile malolonga ya on we fo you fo se tato fe lo ile vas fo Malola ngā lulua whatal whātu se whapoponga le nei o tala mai atinu e mamau ma le Pasifika le Radio Samoa I le nei aso whareile. Li poti le tamai o Suria wa ta ua i le mau o se tangata sitiseni o Amerika o whesawari I mga hala o Tamaseko po Damascus ma lo ngā lulua nei le ofisa o le malo Amerika I le toi whaafo I atu o se tangata I le atinu. Whai mai whaamtananga o reari e luasu riwa tausanga na ri poti aro o tausa I ria mai Hungary le amatanga o le tausanga a lewa waaia I mga hala o Damascus. Mamania mai le whairau tusi a Amerika o lo whaia ngai o inga mo le toe whaafo I atu I le atinu, a I te tonu rawa I o Suria, o whairua le pāne mea o lo I nei le atinu, o le aalua I pēr whaapea Suria mo le temi nei lalo le lātou whaavainga se I auria mati o le tausanga fau. A wa whairua le taitai o le vanga te te po le rebels, o le au lātou ave sea uma le vanga o le puipuinga sa iai le whainga malo a Assad. O lo whaau pēr fo ina mata I tue Amerika ngai o inga Israelu I le buffer zone, lewa o lātou no foia e latane I Damascus. Mai Sudan, ai titi mai pe se lau 25 I lātou o whasi o tia tutonu aso e lua, o tona I atu I le whetawinga I le vāo le amia le atunu, ma le vāenga le RSF po le Rapid Support Forces, o whaeroi di poti wa 20 masina le umio whetawinga nei, ma o le vai aso nei wanga I eos wha inga I nofuanga lo o tele ai nei tangata. Whaalongoina le auwe o tangata I mawhatianga, ono le tūranga o tūra I mai ma le whaiwhai te tere peo nei vesi. O whaero fo e malo o whatasi e to o tere tangata o reini mera no whai, le ini a inga ma o whaiwhai te tele vesi ngai le atunu.
Ua whaetitia ia le sapalai o tau mawhai vaenga o lo matua ia fia, ma ua whamawina le onge le pitonu o Sam Zam. E tolu se 10 miliona tangata o lo mana o mia vave se fesoasoani, ma le se 12 miliona ua sosora ese ma mea na nofo ai o na ole popolenga i le saunga le mō. I le UK e to tere tangata malanga whaavau malo le amana o miona le sitala i se whaatangana mai runga upenga ta whailangi po le online e ulu whale ai le UK ia po isi fo o atunuu e amatatu i le asobalo i Januari 2025 o tangata asiasiane mai Amerika o Kanata, Australia mai si atunuu mai Europa e le mana o mioni visa malangai i UK e mana o miona tarusanga moni ETA po le Electronic Travel Authorization e ulu whale ai le atunuu. E te tau na whaatumu se form online ma te tongi le fia tarusanga ai ma e mawhai na whaonga le whaatangana e ulu whale ai le atunuu mo le sidia i le tasi o sauwhai ngā malanga anga i atu i le itu o le rangi. E leo fia o mai eitangata i lea whainga fauwha mai nisi tere vaenga e whaonga ai whainga whaona ponei i malai lele. O nisi popolenga o ta uai o le tongi fo i o lea au unanga e ono ave se ai nisi e fia maranga atu i lea atunuu i le rumanai. Mai le Pasifika i New Zealand, ua manu malo le li whai me malie po le li whawhia fo o James Nokise, i se tasi o whaelonga mo le tausanga nei lua whirua wha, a le top prize, ma whamaia tārosia, i a vea lea ma whaamarusi au i nisi. O le whaelonga leo ua tolu nei tausanga o whaangasolo e whaingo le top prize, e amana i aitanga taito o tasi lea fo i matata, mauna i ai lātou i a tirianga i luma i la lātou ngā ruenga. O le maua no kise, o ia e tala noa i ana uo i le Pasifika, ma le whaamoe i ato o tere nisi tāleni ma le Pasifika, e whaaoso fia i e le ngata i le whai mea madie, ai whaapea fo i le tūtau whaasaralaunga. E tere isi whaelonga na ia maua mua i le au unanga lava lea, ma o se alo fo i o Samoa ma New Zealand, e iai fo i ona tupuanga welese, pe ona whaeloa ele Radio New Zealand. Ma le talamuli ua lipatia mai se tasi wa afia le misela i Perth, ma wata ua le tangata sa malanga mai Singapore, ui ane le malai lele i Perth. Fa mai wato o luai cases o le misela, wa lipatia mai lea wha i tū le vaiaso nei lava, ma walapta ia tangata ia sila, i le upenga ta wha ilangi le soifua malaloi nei Perth, mo le lisi o nofuanga na nga iei lato wa afia, ia nofo sila fia le rautere ma wha i tete iai. O li poti wha mawina le 9 News wa whaeroa i e tele atunu o lo pepesi ai le misela i le teminei, mai au lava na whae tete ma whae tino tūranga taru puipuinga, mai le fo i wha mai, ia au tūrarata mai, ia so malo lo le whae unga o le neitau sanga. Tala nana Radio Samoa mai atunu e mamau wha pe fo i mara Pasifika, mo le nei aso whareile, wha muta atu e fo i mara tautua, mo le nei fo i teimi re vai aso, se ia ulia re vasa fo manuia tere lava re whae unga re vai aso, Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Miguel there. I say girl position. Girl me say the position. Girl say you the position. Look back it up, girl. Position, girl. Look back it up, girl. I'm on as a bedroom. Bedroom bully for the girl picking it. I'm on as a bedroom bully. Bedroom bully for the girl picking it. Big top girl is man a bedroom bully. Bedroom bully for the girl picking it. I'm on as a bedroom bully. Every girl is hey, tell the girl.
Vonu ue Samoa wai la le vasa. La le oi inu ole vasa. Te whatalofa ia te oe, wale nganga whiwhia, wale nganga whaafitai I na ua tāwalu ngā tuai, ia le tala noanga fo I ma le whionga I le ali I Satini Sindia, o le matanga aluenga o leo leo, ia, o ISIS, o le tama whanau, o le tamari I o le tātou tunu, o le sunga tumanu vau, siki a siu, ma le tā ua tele o ma tā upu, le sa longa longa puia li I ailo tātou tunu, ia mele saunga le mo le teimi nei o aso malolo ma aso fia o le whaamna tuina o le kilisimasi le pepe o le kilisimasi ia whapena foi ma le tausanga fau o lo o fau mai whaamria le tua I le usunga le ri Satini a tumunu vau siki a siu ma lo a inga ia whapea foi tiute ma Faiva o lo o whenga iai ia a wale pui pui o le tūla fono oe ma le tūla fono so ia ke kau ke whakau ke le kulafonga ma soli le kulafonga ia leo whatasi mai ia le tamaitai ia ati ma le tātou whaleta vale o le Henderson Cars a vea fo e whai mafonga tau mori o le pulenga e misa le au whai ngāruenga ina ua ngā Gagaifo fo I Faiva o le atunu I le neia sfareile whatalo whatu ati ma lole soifo manuia alo fo le langi matafi ma lole tau atai I le nei aso, a fio mai e le tāpor kalame o le Gagaifo o Faiva, I le nei aso Freile. Ia malo sei fo sa vea lange mafi e se oe whape ona whafoina sa tāpor kalame maasani. I le isu lao le fiafe la Freile. Ia, whamoe moe sa manuia le nei aso ina ua nganga e fo I le la e le tai au. Ia ma la usu le atunu I ona Faiva maasani, e a mailo waso. Ia o le nei aso sa vea ia e whai lava sina pisi lava ia le Henderson Cars I le nei aso o no le aso whareile ia o le aso whareile lava ia e pisi lava ia ma le aso atai au la stonai ia pe o aso ia lua ia o le whapeo na wha umaina ia sign up for ia le malo la sunu o lo whapeo na sio mai e whataua la tuta Ia, o lono winga foi lai tutusa pauata ua tae au. Tā te tau whai usu mai foi ma, whai tātala noanga muli o le neiva I aso I se teimi o le uli I le aso tae au. Ia. Ia sa o lei, e to e whai fol kapos kalame tae au, ia to e whai to e setari posi foi I le neiva I aso, ia ma le aso a tae au, ia whaapea furi nei aso. Ia le au le a whaapea
ona whaaumai nei le sign up for le malula tunu ai le tapunia sa sofa taavale nei le tūlai ono. Ia, mana ia le whaamanatu pe i le tunu ia ta promotions o lo whangasolo ia ta van, ia whapefo ia ta four-wheel drives. Ia se whamanaso tu lava le tunu ia o mata taavale tolu lo whaapeona whaalu seminei ia promotion. Ia e whamanaso tu le tunu e umalo le kirisi masuma tau sangfo ia o na whaangasa lo leo tato whaalawiloa ia o mata taavale ia tolu le whaapeona whaalu seminei. Ai si matou taavale fo le whaapea o na taunu umali tau sangfo o le lua se lua lima le model lava leo le SUV o le Scorpio Q Edition ia male mahidra ia o le Gagaifo male matou Jeep o le Jeep fo lua se lua lima ia male matou truck leo le whaapea o na se taimi o luma o na whaalawiloa tu leo le o matou taavale fo na e tolu da whapeona taunu umai ta sangfo. Ia auro matsa vale e tolu le whapeona whaalu taminei. Ia e whaamanaso atu pēlea tunu ia po ai lava ni solo whapeona fia apalai me matsa vale. Ia lo taimi lea tewa e misi lewa noa ia o matsa vale e le mawa i mea alofa tupe ta ilua whetala ia ma le wha whetala mea alofa i le maso mahidra po le piki apule le truck. Ia, malo, whaftai, tā ua tele le whafonga mai o le tunu. Ia au tāta le noa, ia ma whaalawi loa fo i lau tō au nanga, ia moise, ia. E te tala tai au, ia whapena fo i ma lea sā, mo i la tō ia, whainga luenga yaso le vai yaso. Ia le maua lea sto, na i ma lea sā, pe atu o fo i lotu lea sā. Ia, te tala le tātou loto a. Ia, e te lotu pe te sau i le loto a tātou Henderson Cars. Ile ale lo sonoanga. Ia lo te fatu pe ia e te alu mo le lotu le tau le sa e sa wut tala le am. Ia sa ole. Ia sa ole. Le ia ole sulanga la vena tau ona sa so mo lotu la sa ia ona. Ona o mai lole sala fa vale ia ma ama salona ona fatino ina sulanga o application for ia le malo da sunu o lo fa peona fato ai mai lungo le Facebook ia whapea fo i le malo tunu whapea na wala au mai. Ia e whamana mora sa vea, mana ia ua whaile sa kalame nei afi e whamana atu a whai o i le malo la tunu o lo whapea na whalongolongo ma le sa kalame. O le to'atelo le malo la tunu o lo whapea na fiu e vili e piki ala to sa vale. E le o maua atu ai o le pisi ai awhai o lo o maua maile nei pokalame ia o le asa tai au ma le asa sa ia o aso ia lua le avanoa i le whale ta avale e te sume piki lau ta avale le ua ready i le seminei e pe o le whioloro lava le malo tunu o le whaatali e o mai piki ala to ta avale o na e whai lava si la ititi o le space Yo le mana o mia lava leo mai e piki ala su sa vale va ese asuma i le yard a se fa ngao o no lo tele lava le malo na tunu o fa pe o na nga i mai apalai ta vale mo tam fai fo i le dia mo le ava no po le space for yo i le yard au mai ta vale son ia malo fa tak ia malesi va nga ta wo le na fa na tu pe le tunu a fai e te sau o le tangato lai maua le benefiti ia po le pensiona foi fai lau application ia e tau le mana o mia ia seisi tangata e so sari ate o tangata la le fai ngā luenga full time ia sa o le sa vea fa sai wa e fa manasu mai le va inga sa ua lea ia o va inga sa ua lea o le sele lava le malo le sunu o lo benefiti o lo pensiona ai o lo ofia mana o lave a palainia la su sa vale ia o le Henderson Cars o ia e sosoani i ta so sanga sanu po le Pacifica ia o a fai o nei te benefiti e te pensiona pe te part-time ia o le a lava le income o na receive o e mana o mia lava se tanga sa full-time e o fa asasi pe join le lua application o le application o le e alu lava le sa vale po le application i lalo lo wingoa
a o le tangata le full time o ia le sau support po se back up for ile e sau na sau le tangata le support lo application Mali. e tu langa na so tele la vale malo su ele o lo le tu langa le yo lo o mai sau la vala so e man na e apply ia la so o lai benefiti ele ai inga yo ai inga na ia e mana o mia la vale full time e sau e support lo application ia o te pole e a o le fu Italia e le Henderson Castle license Samoa yo o le so tele la vale o le malo le sinu o le e whaongala i sene Samoa le me Samoa. E apala i la savale o le talia le Henderson Cast, ia o le learner license, ia o le foi e talia le learner license. Ia ma le visiti foi lea a whai o nei e whaasali, a whai o nei e whaasali lau laiseni. Ai nai o le visiti nai a oe, ia e mawhai o na mai lau visiti le na e apala i lau savale. E loa e mato ia o lai whaasali o low card foi leo le driver license, low driver license. Ia a le visiti lea ia o le proof leo le e loa so le whaasali o low card ia o le lawa e tali e mato le visiti na e apala i lau tawale au whaasali low card na le license. Ia, malo whaaftai, i whaamanatu lo i le tunu le tā telefoni, male tua tusi o le Henderson Cars, ai tā tele i tau mawai. Ia, wala ai fia mana e te fia apalai i le maso whale taawale, sau taawale mo le Kirisimasi, ia wala au mai ati o lo suafo ati, ia e maulawa o i le Henderson, i mai le asonga fua sau le sa, ia wala au mai lau numera o le o balselau, fitu tasasi, ia po le maso Facebook page, e te emaili mai le maso messenger, e send mai eo documents po details po e mana o mia mo le apalai. Ia aile ngasai lea, ia o le maso address, po le maso soasusi, pite mana o te susu mai i le maso officer, ia e te sausa o lava i le sasi wafa, Cavendish Drive. I papa so ten man kau whaftai lava molo kanoa. Whaftai te le lava ati mo le tā reporti, ia, whamboe o le a maruia, ia, tauru manga fo o le reia fiafi, ma tiute o Faiva o lo tatoe, ai tā whenua i le aso atai au, ai whaftai te le mo le awanoa, o tā whasoa ai, whasoi fua ia. Ia whasoi fua sa vea whenua i la so atai au, ma mia tele la fiafi, halo whasoi. Whasoi fua ia. O waru se lau fitu tasitasi, ia le numera le na ale Henderson Cars, le se tongi, ia leo le nā fo i awhea ne loa lava i le tuatusi se lau iwa sfuma wha, Cavendish Drive, papatoetoe i Manukau. Ia, o se whalinga tā ua tele mo le whaafonga mai o le atunuu i le whiawhinei. O le se furu ma le 5 minute e te aile i tū la e ono. O se tasi lea o a umalo whaapitoa, whaaloa longia. I le afi le nei o le asofareine. O le sunga lea i le papali i tele panoa tā vita moala. O ia lea o le teitei fono. O le whaalapupotonga, o le whaaputunga atupe a Samoa, and the National Provident Fund. O le whaatupunga atupe lea a Samoa. Le nupi wha. Le teitei fono na tua ia i le tele o mau ngasu ma mea whapea. E leisi tu, e tu la epa ma le tua ngai. E mwe fo le ata no ua mai a suenga sa whaatino nei. E tu sai ma le tele o tupe na invest. Ma foi ai foi ni no ngā tupe anistangata. E whaola ai nisi atina e manisi pis nisi. Lea o le asu mai. Ia se i tala ma mawhale, ai whaafonga le atunu. I le polokalame o loo wha solo nei. Le polokalame lea o loo fuafua ai, ia le nupi whatasi ai ma le mtanga ruenga le ACC, po o tau i o whaalawe whaafua se. Lua se fulu tau sanga na pasi ai se tasi o tu la fono, e whasoa soani e wha mama avenga,
e le soifua maloloina ai maise o tong fitinga o tangata mamai mangase ngase i Samoa e au mai i atunu i fafo. Ai le ngata i le nā. O le whaangaina fo i lea o private clinics for private doctors fo mai mawhale mai tū maoti e taunga tā i Samoa. Male au mai o i lātou i atunu i fafo mō tong fitinga. Na mafua i sea na whaatino lea polo kalame. A e whape i o na whaatupe. A o le are mea nā lai o na le whaia. Ma whaatino le polo kalame lea. Ina ua mai au na pasia. I le lua se fulu tausanga o tōna i atu. E le whainga māloa tu i le epa. Sa iai le HRPP. Whaafafonga le lei usi le mai moa. Ma lau whaalongolongo. I le mawhaatala noanga le nā ātonu e ao ngā e mauai i a sou manatu. Io. O lea o te o le vaenga bua le tātou whaasoa i le so. O le tātou wōsina ta malo longa lava. O na tātou fo i mai lea. O le ātali le fionga le minista ia olo. Le ātaua fiti a foa vai. I tua inga, sa la lau nei ma la lafo i le fionga le fonga fitalai o le atunu, fatasi ai bastasi o minista, o le fionga ia matamua vasati pulfana, o le minista o whaamisinonga, ma tua inga whapea, e le isiaki ina, no la saunga le muuma le soifua maloloina, mai le VIP lounge, lea na whaato a mai on ta tala nei a lea tunu. Ma ua tau lea ngai nai. A o lea la. Ua wha manino mai a lea fionga eleminsta o malai wa lele o wafu mangaru wenga tetele. Wha pe nā fo i le malosi wha ele tise ma le malosi o le sua vai. Ma isi ati nai. Le toa wha ia olo le a tau fiti vai. Yo. Tātou o le malo longa. Onos furse kone, tātou fo i mai. Ia ona tātou se ele le vaenga mua le nā. O le tali mai, a le fionga, i le minsta e ona ia. Malai wa lele, whapena fo i mau wafu o le tudu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. E silia ma le se laufa le oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamatalaga walau mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua li whaola le pepe o kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pepe o kirisimasi ia o vatu maratolu se furu se kone. Lafo mai le video ilu penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vawe lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu a teseba. O le a whaire se i le aso lava na ili se furu le tai au. Whaamone mone whaitau manino a iainga ilunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga Whaafsota e mai lo fisa i le lua ono rua tasi 5 iwa tolu. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausafou. Mai le punenga ma le whaingaruenga a le Radio Samoa. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu 5 Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Malo soifua o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi 5 iwa tolu a mo. Se ki a Radio Samoa.
Ia le nā, o leo la whaafonga le tunu ulenga, wahalu le nei vai aso, ma le la vai aso. I le malanga ta milo mai le fionga, i le tupai te i pāle mia, le te fono o le whaatua i le atua Samoa ua tasi. Ia o male li poti, na o mai le Samoa Observer, a o le whawhanga atu. E le toi ina o toi le epa, malana vahenga o le HRPP, e winga e whapea o te tau na whamalolo le whongaftalai. Tau na whamalolo fo i ma le fionga le Minster. O soli le tula fono o wheo inga whaavao malo, talo whai, ta ino i noi, ile matua tau whaaleanga ma le loto leanga. Ona pepese e ila ia leo tangata, usi le whaafonga, ile saunoanga, ma le tali mai le fionga. Ile Minster o vaalele, ma lai vaalele, ia whapea na foi. Ma wafu o le atunuu, le fionga le Minster ia olo, le atoa a 450 vai. O whailo nei le Minster wa alele sivili, ai o le Minster fo i leo pūlenga o malai wa alele. Le tō wha ia olo a 450 vai au walo whaasara launga le malo. Le wha i unga tustusia le kāpeneta na wha mawina, le asa luas tolu o te semo le tausanga lua hafes furu mal wha. Leo lo wha ilo aia ia inga o tangata taualoa e le sueina, mo le tū tau i puipuinga pe atua le malai wa alele wha wau malo i whaleono. O lo wha ilo i lea wha i unga, o surio ai ngā tupu, ao malo, Kovana City, Pelestene, o le Palemia, Minster Kāpeneta, fo fonga whetalaima Minster i whafo isi malo, whapea wha Masina City, e le tau whaia ni su enga le puipuinga. O taito lua umafoio i la tau umanei e peo na whaelo atu, e le whaia ni siaki o le puipuinga. O le whaiunga le ale Kāpeneta na sainia malo ia e se tasi o tamali o le atunu, le fionga manu o le sanga lala eno kati po sala sa avea ma Minster, o ngā luenga te tere le malo le tau sanga lua afes fulfa, le ena ia wa ia i fo i male pūlenga o malai wa alele, le Samoa Airport Authority. O le lipotia ai o le tau fia wha malosi le malai wa alele e au kilani i taluwai nei, o le fionga le fonga fitalai wha pe le fionga le Minster wha masinonga, o na ua le whaia la siaki o le puipuinga, i le vaenga le malai wa alele i whaleolo ua wha apitoa i pasese taualoa, o lo te ena le fonga fitalai na i aise tūlanga wha pēna tupu, ina ua taunu i au kilani. O wha ilo ai le Minster le upenga ta wha ilangi le malo, o lana wha manatu le company wa alele le New Zealand, o le vaenga e wha tali ma wha e pasese taualoa, o le mea tō tino le e pule ai le malo Samoa. O le whainga wha vai le company wa alele e nā o suyo ai ngā tupu, a o le malo ma le pāle mia wha pēa Minster o isi malo, ma o lātou taito lua e le tau whaia ni siaki le puipuinga, ma e manatu le Minster o se whainga wha vai e mō New Zealand, e wha o ngā iai o lona winga, e talia i fo i lama tai o le malo Samoa. Wa tā pāi nei e le Minster i a olo o 450 va ai, se wha ato e senga mai le pula le company va alele, i lona ofisa i a pia. Ke fia whelo i Minster o Transport New Zealand, se i ma whale ta upulea ma o mea fo ia e masanga. O fea me ke follow lava le law of the land. New Zealand au mai inge e follow ka kula fonga ka koa fo New Zealand ka ke follow i kula fonga a New Zealand. E la le sangwanga fo ila le ka mai kai poleng e ngake le koe ka lia i VIP si ola. Se peia waka uova. Peia waka uova la le ia le whamakalanga ngā le ngō maua kurunga le milia. Ere se VIP a le New Zealand VIP a Samoa. E pule ai Samoa, pule ai Palmia, maka mamiska le laka pengeka i le meanga. Ka pea kau whaipong sa mea le mai kainga. E vanga ngā pe ingi launcha le New Zealand o lakwanga. Ia o mea ngā ngai whai lako. O sosopo aku i le mea le kau ngā whai keke li le ka mai kai pule i langa sangua ngā whape. Ea whawhetai lau whio ngā tonu ua manino e le mtau pune e te i o iesesi i vae ngau le whamanino ngai le ua pa ua tia te au. Ina ia whaasao ma whamanino ai mō le alualu yunga. E kasi le kalari au whai a kua o ke mga umia se apology le New Zealand i le malo.
pui fa pe o le la ko pule a ko le ke le kalia ni se mai ko ngol VIP sa mo ya mali mele nga fa ngi i le fonga fikalai ale malo sa mo male a fo i male miska e fa ia si o nga ko inga ia ma me ia nga fa ngi ale pe o fa ia pe screen pe le screening le folo ka ko pula fo ya male la ko fo i finga fa vai fo ele ngi sila la ko wi Se whingalo le minstao ngā ruenga te tele ma pūlenga malai valele, le tō whaolo a whawhiti wa ai, i au wala o so te inga le upenga te whailangi alo tātou malo. Wa whailo na ia le whare tūpele a tina o Asia, le wha mautu wai o se marienga ma le wha laptonga le malo si tau ele tise de EPC, i le wha moe lango e le whare tūpe, le wha tutu ino ni no whanga e mawaire le tise mai de la, i motu o upolu masawai. O se fuafuanga fo i la fausi ai ma se no fuanga e tu i ai ma ai mawai le wila, mai malo si wha wina tau ele tise, o le asanga si ti ai le tise e maua, mo le wha... E ale nā la ua tau whaafafonga manino i ai Samoa le mata upule nei. Leo wa tali mai le Minister, quote mai le tu la fono wa oma na pasia i tutonu o le pale mene mara ka peneta o Samoa. I le aso, lua sifuma le tonu o te sema, lua afe sifuma le wha. Se fulu tau sanga taluai. Alo na winga e le marama fo i tu le epa e ai, i le tu la fono. A o lea na whai ilo na vaitemi. A o lea o ia na mua whai atua inga. E lango ai le newspaper. Lea fo ila, au te iloa, e ta tau na matuai, ta oto ai se su te le. I le lipo tia, ma le wha leanga ina o le tamari anga, o le fionga le whongaftalai. Ia wha pena fo i le fionga le Minister. O ana nei ni o tu tala toi fai. Na na fa pusa la laua o mea pepelo uma ma mea tau fa leanga le na fai nei. Aso uma i fa tal no nga tulepa ta tau na fa ma vai ta tau na fai se fa unga fia me atuli le fong of the light male a fionga le Minister o fa msnonga. O tau sila ia le matau tia o nei mea. A lewa mai manino i lunga. Ele siampini. E ngapa ia siampini. O le olo e le a ea e se fili. Ioi. E ala lupo na. Toi whafo i mai mātou upu se i ta follow. Bring back our words so we can swallow them. No, o upu nai whai atu. Ona ole le mawhau le whaafonga le tunu. Whaaleanga tu i, whaaleanga ni i. Sui ei mawhau ngā tangata whamai. Ole mea lale e sa oala tu lepa. Ole mea lale e sa oala wali i le matua inga. Aia, e se le manino le au mai o le tu la whono. Whaafetai le fionga le Minister ia olo. Wana au mai o le tu la whono e wha manino ma wha mamla mai. Malango ai i le saunoanga a le fionga e le whongaftalai. Lale ata le whongaftalai maula i fo i atu lepo. Mai ai. Ora mera ke o wha mawai fo e ngā mea pau whakau waa e le ise mea o solia. O le mangingo le tu la whono. A la leo a mai le tu la whono. Nera wa mai. Nera rua peinu te maiti wale lopo fe a suru iai. Ma alo fanga iai. Ara wa mai. Ia, tarusia ia awari uba i lema taupu. Aia matua fai iai ia se fuafuanga le malo. Ale fai se su o se defamation case. Ia matua oai i upu mandisesi vasalaga e fai todo le mauta. Langa e onga whamatalanga ua fai. Whamatanga tuai. Ia lea o tango fiala tau ma whamatanga le malo Samoa. I le lalulangi, ma tu nuu e fio le Pasifika, ia e maise. O atu nuu o le taupulenga a pele tānia i le lalulangi atua. Ia le nā, tālo fai. Fai mai me al Minister.
Tatau le pule o le New Zealand, ma le pule o fe malanga inga, ma fe laua inga, ale malo New Zealand. O mai whātua ese. Come and apologize for what you've done. Whaavivesi ai, ia lele la. Se tu la whanoi. Tu la whanoi le malo Samoa, mo Samoa, e pule ai ha Samoa. Tangata tau loa lele wa umana mai lunga. Ao malo, pelestene, ai ngā tupu, pāle mia. Le whafonga whitalai ma min stao le kāpeneta. Tangata tau loa. Yeah. Ele tai lava umari. This guy should be reprimanded in the most embarrassing way. E matau na matua I whai le se mea whapena e la unga I ele pāle mia ma o te ngia tangata nei. E tau matua maali e. Ia vai ua pepese ai. Matali e. Ma fia wa tau valea. Ia le minsta. Wa tau valea le fionga. I le fonga fitalai. O le mauta o Samoa malana fonosu. Aia. Ma nino ia o le tū la fono. Ia la fasilingi. Oi. Maule loli penga. Ise kula fonga whapena. Yes, 10 years ago when you were Prime Minister of Samunda. Ia lena. O le wato e sfuru mareiva minute on the talo le tu lai ono elfa moe o le mai o tatu telefou I vai whanua I le tau le ono ia ona sa ili atu leo se avanoa se tatu telenoa ma le fionga po le sunga le pari tele ta vita panoa moala o le tei fono lea o le tatu nupi wha Samoa mai o le ata ua tele. Leanga o le fo ina te iai. Ia tu le epa malimoni. Nau la ua te iai. I le fai mai. O le fai wha marosi o nei mea. Ai te tau na tu inatu. Lea ia te tau I tangata I whiriwhiri e lātou. Pē tu tongi le lātou tolu se lauta la. I le tau sanga. O le lātou sao I matau le nā. I le porkalambe lea. Ina ia wha whaingo fie ai. Wha mama a venga. I tonga fitinga mo le soifua maloloina o tātou tangata o le atunu. O e mawhai o na tonga fitia I Samoa. I private clinics for private doctors. Whale ma I tū maoti. I a wha pēr fo I fo ma I tū maoti. Ia la tō rawa whale mai. Whatasi ai ma le whasosoani. I le wha moe e auina mai I fafo. Nisi o ngase e whaatino ai tong fitinga, ma lātou tau tonga. Tā ua tele le mena I le whaalongo longo mai le atunu. O le nei mai aso, sa o mata atu wai I le matautia o le urua I sele selenga, ale I tu malo o satu paitea. Avatu le wha malo ma le wha aftai, a mata mai whaatumtumunga o le tātou nuu ma le itu malo. E ese le mata ngofie le vava yatu. A o sa au noa fo I le fionga I le ngaftasi fui mono a safo. O ia lea o le sui min star o whaato anga whapea fo I lafu manu o vau matua. Maati na e le lei mo ua ina ia lava tau mafa I le atunu. Tau wawai atu I tu malo umanei manu unei tonu ole. O le tātou tu malo satu paitea. Mosula. Whapena fo I Santo Fia. Whapena fo I pitonu u. E o tu lava I vai ngā. Oka, wautou se sila lai e. Wau le pisa nei fe mai.
ia faaleanga le proketi fe mai e toto le vai aso le sei ma vai atu nei ai fafai i le nei vai aso le au o tele aso le proketi tele aso o ave le fa mua i fa atoanga ma la fumanu fa ele leanga ma mea ai e maua le maketi e matautia e la tole tau sanga le fatau sanga o le poloketi o tatau o na whapenar te leo ni o talo le na mata atu nei ai o ta amu Samoa oka malo paftai satu paitea e ui lava o lo tofi o le tofi o le HRPP pe ona iai ia le tofai ala tafi persau ai o te talitonu o la sa lango iai le li foi pule wa o ia foi o le te fono i le wha moe o le wha o ngā ina le lei o le tasi le miliona o le poloketi. Ina ia le lei a tinae, ia lava tau mafa, mawa i atu i le mata ngofie, e le ngata o le talo, o le whai, o le ulu, o le taamu, ia e whapena fo i whanganga, o le koko, o moa mapua ia sei vava aila ia ta ua le nā e tau solo mua ia i la tau ele usus chai i ta iala ma whainga whawai na tui nātu le malo ma steering committee i whono whawai e lima sifurma le tasi o le atunu i ona i tu malo ina ia mulmul ta ia tau solo mua ia i la tau nei. Le te i tu la fono. Ai le ma fau i o la tu tangata. E le ma fau i o la tu tangata. O le tu malo. La e safa. Wani. Ia le na. Le ua whaafonga le tunu. Wa le aise tala wha o popo o le tupe o nei tau sanga lua whelua sifun mar wha a oina i loa iai. A wā o le vai aso lea, sa tu ue le whaia se whono se i vanga nā, le aso muri le aso lua sifun mar wha ma wha ta ape eile mauta. A lea la o tu mai ruma le kālena. I le aso sifun mar fitu lo no winga o le aso lua o le vasa fau. O le ato e usui ai le whono a Samoa. E te wham. Ia, ma whapena i loa. O na whatutu nai, ma whelafo ai, i le toe te wina, o le tūla whono o whainga palota. Tala fia i atu e Samoa e tātou tere i o le tātou malolonga. O le aso ana nafi. Ia, na anga i atuai i a le tāwhatolu o sa iringa malo Samoa. Peo na iai, i la tau sa la tau la mbua le tailinga le ambi o tonu o le toi whawhoi mai o le tātou sitseni i New Zealand ngati Samoa e peo na iai ia le maftanga a whaiwhi au so whatasi a pena i le Pacific Leaders Forum ma le tai au Faiva ia e mai se foi o le lango atu o le whono whawhautua ma malu o Samoa po le Samoa Advisory Council ia fatasi e foi ma le lango sua pea o le tama le malo le fionga le konsula o au le tato malo tuto tasi mo le ofisa le fionga ia His Excellency a femata le malu fapo a palu salue ioe faftai o le tupe na uvava yatu o iai tonu le tātou account, le tātou tamai sua ngā tupe na whai, le give a little, mana tua whai umana o a whaatala no ina uma i la tau nei na manunu a ti ngā ina ai le i o iei le maliu. O le si give a little lea na whaatino mai e le sunga a Lorenzo
Lea na mawai ia tupe msalo ta ilus fulu afe tala Samoa. Mo i lātou na mali liu, to tolu ia na mali liu. Ai e mai fole ata, ua tai se langona ina ia fesosoani e toi faisisa i ngā tupe, e fesosoani ai. Awai le toi au ngā tupe ia i lātou ua mali liu, e au ngā i ai ngai whaatino ai, ia peau wha mabai, ia wha pea fōi isi tōtonga o aso whapea. I le masi mai o ainga paolo mangafa sini langi o le kalesio woma e masani. Ia, le nasa o ngā i le nasa eleni. Ai le toi ola mai il tangata. A o le tō wha talala lea, i le tā whatonu leo le sa ili ngā malo. Le alu o le tātou sa ili ngā malo o le toi whafo i mai o le tātou si seni New Zealand o Samoa. A o lea fo i tātou te whiangai. Ma le sauninga whaamanatu, the memorial service for those RSE brothers that died in that accident. Ia lea la, whafteitile lava i le langolango sua le tunu. Those who have donated lately to the Give a Little Fund for those who were injured but were still alive and having treatments at different hospitals in Samoa and in New Zealand. Nā la le tolu le nā o le sunga ya lapi, ya mana isi uso i e tolua sa autou silsila o wha talanoina i lunga o le tātou Porkalambe o le tāno ava i nāwai tau, ia wha tase fwoi mananganga i fo Faiva. Leo wa umona mamoli i ai le ta i tasi le a whewha se lau tā la New Zealand. Pafta i atu le tā komiti, tā au Faiva, te lenga teli ai, ia whapena fo i le fionga le aloli i awhpulea i semi whpulea i, ma le whaltui a sene. Pafta i atu teli ai, ma le fionga a tofilau, Esther, ia whapena fo i le tei fono, le fono fofotua Samoa o le fionga i ato filau Ted Stanley. Whaftai atu le maftanga a whaife au so fatas i au kilani nei lau tau la vā papale. Ia whapea fo i lau tau tāpenanga i mawhauwhaunga whaale nganga sa whaamalu ai ma whaamalo sia loto tangata ona o le pito la au o le atua sa au tau tau aveina. Alo whaftai Samoa, sa la tau lafo le sene le lima fe mulmuli lea, whawhitai alofa tu lai. Whawhitai whai uso, whawhitai whai ainga, whawhitai alofa mo le tausi le atunu. So, for all other people of non-Samoan origin, non-Samoan speakers, but we were combined and unite in love, sacrifice, and the spirit of giving to that give a little account for the 3 people that survived that massive destruction of an accident, a truck and a van down here at Maramarama. Yeah. We thank you from the bottom of our hearts. We have given $1,400 to each and every of the 3 people that were injured. So wherever you're listening and tuning into, whawhitai te le lava, and may God bless you and replenish what has been taken because of the token of your love for our injured friends and the 3 young men from Samoa. So whether you're Indian or you're Chinese or whatever color, language, religion, and as a human being, and the kind service rendered to humanity, thank you, thank you, thank you.
for your love. Whaftai tele le lo whamuria le tua tātou wō i le malolonga. Fo i mai tātou tala i vai whanua. Ia ona so ai lea mo le tātou. Ba lo whapitoa i le nei o fiafi, le fionga i le te whono. O le whaaraputonga o whaaputu ngā tupe. Mo le manuia o le numana i o Samoa. Le nupi wha, le sunga le papali tele, pa noa tāwita moala. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame le leimo oe, tālo whalawa. Whainga tāne i aso o le ulu ti ngā, ua ti ngā oi le tino, ua wha le tonu, le mawhau, ua le wha tonu ina le leime a tau mawha. Wa afi ai ma le soifua maloloina. Ua ita ngō fie. Ua le lava i tūlā e te tōwha ai. Ma isi langona le mautonu. Ua afi ai o tātou mawhau. O le umoni. O aunga ia o loo le maloloina lo tangata lilo. Ona tā. O loo tātou tāuwhi mau ma tamawhai e tauti wha tangata mai o tātou langona mawhatia. Ua wha peane. Wana o oe lea e mawhatia mati ngā eina i le lalolangi i whaalo e tono lo iai. Ale upu moni, e se sele manatu, e iai tanga te sisili atu o na whaale e tono ma leanga i a sio manga lo iai, nai i lo oe. O le tala le leile nei mo tātou. U wala au mai Yesu mo oe mau le nei aso. I o tō mai a tiau, o tō uma o e ti ngā eina ma mawhatia i avenga o a ue maloloa i o tau. I o tau a moina la uamo ma i o tau wha o ia te a uleanga malu, ma le loto maulalo, o na maua le o tau le malolonga mo o tau hanganga. A wae avengo fie la uamo, o la uavenga foi, e mama ia. Whaatanga Yesu e fesu ia i luamo i lena yaso. E te sa o loto ai, i a talia o oe o lau sa o tonga moni, ma manatua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Radio Samoa, kasilima i vakolu amo. In this update, a person is in police custody after a shooting incident on the Coromandel Peninsula this afternoon that left one person dead. Emergency services were called to the 309 road just after 2 o'clock and found two people with gunshot wounds. One person died at the scene. A second was flown to Auckland Hospital. Emergency services are responding to a water-related incident near Nelson. A fire and emergency spokesperson says they were called to the Motueka River south of Woodstock just after 4. The Workplace Relations Minister is staying mum on an announcement about the minimum wage. Brooke Van Velden says the details remain a secret. I can't let you know exactly what it's going to be at the moment, but I'm hoping to have a Christmas present for people and announce that before Christmas, so you'll just have to wait a few more sleeps. A skipper has been sentenced over a fatal boating trip in the Manukau harbour. Kevin McQuire pleaded guilty to manslaughter charges relating to the deaths of his girlfriend and her 10-year-old son in November of 2022. Thomas Rice reports. 5 people were thrown from McQuire's boat when it capsized, clinging to it for up to 5 hours while waiting for help. No one had life jackets on and the boat had no working radio. The woman and child were unable to stay afloat and drowned 30 minutes before rescuers arrived. Now, McQuire's been sentenced to 6 months community detention and to pay $15,000 in emotional harm.
Additional firefighters were brought in today to help fully extinguish a fire near Canterbury's Burnham. The blaze has burnt through 30 hectares of Selwyn, riverbed and farmland alongside State Highway 1. Incident Commander Dave Key says crews are digging out deep-seated hotspots. That is news. In sport, a Trans-Tasman reunion awaits for Lydia Ko before she puts a full stop on a remarkable calendar year on the professional golf circuit. The Olympic gold medalist and British Open champion will partner Australian Jason Day at a mixed teams invitational event in Florida starting tomorrow. The pair are defending champions. Ko says last year's triumph still resonates. Yeah, just all week it was great to be able to play alongside Jason and kind of pick his brain a little bit, but it was so much fun. England have employed a rest and rotation policy for the third dead rubber cricket test against New Zealand, starting tomorrow in Hamilton. Chris Wokes makes way for Matt Potts in the pace bowling ranks. Potts took 14 wickets during a 3-match series against the Black Caps in 2022, which they won 3-0. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Fire.
Toi whatalofa ia te oe le vaenga buli o le tātou ngā Gagaifo Faiva o le atunu o le nei aso. Ia, whatalofa fo ia te oe pēr whai whāto a. Maua leo lau taimi mua e te mai bo mai ai. Ia ma sisila mai foi e le au nanga ma le tautua le atou sa vea se yuli le nei. Ia, ma le ngā Gagaifo Faiva. Ia whapena fo le sunga lauli Isaac Paunga. Ia lo ma to lua. E mori o e le tau whale, ina ia e saunga le mu, ea, tau nuu ma le fi le mu. O le atatala atu le tātou leina. Se a mai le tau whale atu nuu. O lea o sau tau whaafafonga i lunga o le ea, o polkalabe a le tau ino o toila epa, o limongi, mai lātou uma, o isi wale si whaasala lau. Le lātou tuu, māua loina, o le nufo le fionga le fongftalai, male te mai tai min star o whaamsinonga, ma tau lea ngai nai o lata mali anga. Tau lea ngai ma le malo, ma tau fono i le fionga te mai tai palemia. Ina ia tutuli, wha malo lo, ia nei te tai o le atunu. A lela o tau whaafonga, wa lewa na ta oto le tu la fono. I le afe, i le lua afe sifuma le wha. Na tūsia ma pāsia le nātu la whono le aso luas fulma le tolu, o te sema a o le io le kilisi masima le tausanga fau. I le nawa i tau. 10 years ago, ladies and gentlemen, tala tātou leina, lasa u tali tununga, tolu fitu tasi lima, iwa tolu. Lea ua e whaafonga nei ua tali mara malama le fionga le minista. I le tu la whono, mai le ai se soli tu la whono, e le ai fo i se mea, o le a laifua, ona fia to finga maul lunga faar kapeneta o le fionga le fongftalai fa pena fo i le fionga le mai tai minsta la so tal tonunga o le afa moya i mal mata opulea ina ia awone i toe la langa mai i lunga i finga loto leanga ma finga tau fa leanga bena te foi with people with the most seniority positions in parliament and still negative and are still throwing stones. Ale la o malikilisi masima le tau sanga fau. Tolu fitu tasi lima iwa tolu amali toa wha Samoa. Whatalofa i le wala au leo mua se e mai. Alon se fua maruia. Tau le fua le tau. Ia, le swafa. O tu. Ia, tu saundo ia, ma alon se fua maruia. Ole dispepala la pseva. Ele yangi mere le ya mai so. Wa ko le fai ki mo fo ia, no ko fai ki fo le. Ia, na wo matu ia tu ia. O tu la o saulanda. Lana faasea ele newspaper. Wo fai tau ai ia to ina ia. Ia lo anga ia le malo. Ma o mai lo ina. Ia le fa vai o lato manatu. Tolu fitu tasi liba iwa tolu. Nera o se manu wa vevesi. Ile nei malanga. A o le tula fono Samoa e pule ai Samoa. Tolu fitu tasi lima iwa tolu. Ai tatu tele yo o le teimi. Ya fa so ai ma le tatu malo fa lolungia. Le sunga le papali tele tavita panoa moala. E tu sai, ia mafuafuanga aluanu mamao le mano. Ina ia whaafaingo fie, ma whaamama avenga, ile tausia o le soifua malolo ina o tātou tangata. Whatalo fatu le tātou walau malo le soifua maduia. Hello, talofa, Zavea. Ia talofa lava, le swafa. Ia, o salu. Talofa salu, ia saundo ia. Ia, le umi se whasoa. Paulawa le anganga whaftaila vai atu le uso le tau longolongo tato tunu. O to ina nei, ele o ilo to ina nei o tele o anu tau tala malona o le wha mawalunga le malo o le iloa le Samoa lona baba. Dila. Ai, e mana ia o tala al fonga whtalaila na wha iai, e leisa na whi au. O le maania o le fonga whtalaila. Pei o lai fai atu ai ata maulo il fongfta lai fa mele so fai au
Pe ole faile il to mai titi fo le ele o se be fo la o fa ma vai i lo to finga na lo ta lo fa ya ne to ina o ani me le san fa ya ia o to no fa ya mo to fa le nga ruenga a o le fa na ni te mi a lo fa son to nga ta mu ia vai se to nga fa ya fai la u de market ai va kai la va sa ve fa no longo per kalambe ma lo la va to tua ya mo fo dia tai salu Vela foi lo fonga e fai fo I ma fonga tau mori o isi foi tanga tele o mo le ava no e vala au mai ai. A wao le taltununga le na. Ya. I am in real tele ya Faiva wa nga ngai fo le yaso ya ma le fa solo atu le fai unga le vai yaso ma le sapati o mo mua. Ya pa tai la vale atawa to fai lo. Ya fai lo so fo ya. Le si tato vala au va mole. Fa talo fatu ma lo so fo mo ria. Ia, talo falava. Se vai voltar pa mole. Ia na walu le stava lau. Ia le lei. Ai, ole mele fatu nei. Tu sala. Ole o fa sala lau lava le to ina ia. Le fa le anga ina, ma le tu mau la loina. E tu la epa. Ole fionga le fong of the light. Fatasi e fo I Peninsula o whaamsinong. A le uto whaafonga nei ina wau mai le tula fono e le fionga ia olo. E matautia. Fatalofa le tātou pala au lungo leina, ma lolo se fua manuia. Alofa le au fionga le a kaua. Talofa le au, ma lolo se fua. Lolo se fua manguia e lau fionga. Tai. A ia kako po kalamina nge fiafi. Ia. O ke masara o ka ilo ka o ka de ro ma polar ko na fai ai ma ma fo le ko ilo le cuida. Yeah. Pero se o ma o se ngor ka ka ma ku sa ave ele fa lo ale pu u ka ia ma ro ia va ka. Me de we ko in. Se o le ro ne su solo ye so. O so kure me pa uri o so kure me pa uri o so kure me o be akasin me ya o fe ko ya markala a pari inga foi ele so fe te fa longo I misa foi ata mai ala ka bekida foi so fe ko kala fu ya le o pa nga se ma ku la por kala me se ve no ya que a so nge fiaf tai ya maduia ia le whaafonga mai ma le ngā ngai fofo o Faiva. O le mea leo ia soifuia. O le mea leo na whai atu lau tala Samoa. E ta tau pea o na au mai le tō whama le whautanga. Se I whanofo fi le mu wai ia le atunu atoa. Leanga o leo ua poison atoa le mea. Ua o orna atoa. E pei o se mea se avaniu kini fo I lele ua lulu I vai maama, vai papa. O vai tafe whapena fo I le sami. Ai ali ya e ai la mamapuna I fo lunga meo I a pepe le fa I le pese fo le le mauto tasi e ua ela vea el matatao ona fiti ai ala ia le maria e lunga ua pe ya fatalo fo le valau malo se fo mruia fa tele fatale mai talofa le ya tau oi talofa lena wa mai oi tina oi la manuia pa fitai talo fai te deva fo I tate le to eva ai sa o e la titia se o manatu ali ana o sa o ia tala se me a wa pa te wa tu ave fatto fuori la ia manuia lo va se la ave fa ngo foi la le udu ia nga sao alo fatu ia tatu felo ai pea ia fatalo foi le si tatu vala au malon se fu mria ia o estava lá o inap alo ia talo fa alo até me pokala me se ko inga se ka lo fa e se le fa pe ka ai ala va yo sole mo fa lo I ko inga sole mo fa I ka ko inga I fa ya inga le fa inga ole ka ko fo lo ri mo mi sole mo ko le fi e su ole fa sa ole ka mi ko va e mo ma sa ni no ma firo ma fi ka wi ma sa so
so le kero fo fua e ka vai so le ngai singa ka e wai pa ula lo ka Io vo sa e a fo le wa mai le ia le fai pu ia ta olanga kala fo le mo ko le si e nang kala ni fai le pokala me nga la unga li inga fo me ka ku fa ka ko mo I malanga fast ngom me o peto ka fo ile ava ko vai la awe ngoi le vai la awe o tia wa vai la fo na nai noi na ia taru mai ia me ia tu ia nei pena no fa tu la utala o tu ainga tangata ia there's no point of return e matua io ile tu nga mau ma ave ile tu nga mau wa mali li e feoti ai awane I fa ilo le ang sala ma le me o tu io tala sa o tala le o kala I kaka ai le ma fo o kupu mai o la ku le sai I talo fai ia le lei fa te le lava o sa o kula ye se kai mi o fa le mai lo kama ngalo fa se vale ya o fez isso wa ma io awa tanga ia I fo I wa lu ma to so le tuli mole ma eku ia ai anga le ripe ai tu ai pepea io fai pe fa pena ai wale le o le o va ya tu se e mai la malo fa pitoa o le nei au uli e popu le te misa ma felo ia ina o tau no mai fa nga malanga le fionga le te fono sunga la uli le mali toa ia fa pe fo le fionga le mai tai pare mia manisi la fo io le ainga fa tu le tu sa mo o tas sa ma felo ia matal no fo me sunga le pari tele pa no ta vita moala ia ai le ilo loto tele se matal no I por kiki na pa wala utala na fa ia pano ia pari la le tonu mo le si fa nga panota ai fa mai pari ai le ato save e ai ola o no fo I e tau tu le malo ia vai nis tangata ta mo e fa masui fa pule o le tu malo ia mo lava le o fa wa pe ilan tua ai o le fia nga sili ya te u le nei au le pe o no fa ilo le fongati le taimo sola o le a su mai pari e le por kalambe le nga ifo Faiva se io ma fa soa ma fa manino atili le scheme po le poloketi po le tau mo fainga le malo lo iai e fa una ai investments o kere longa aku ya se vai fo po langona mai pari talofa pari o ka kaule longa oi e o taule langona se I tau fai fo la uli se vai fo po mute ia le ai ya talofa pari malole se fo mudria ma lagi ma fa tai lo tali vala au to fo ia le ato nei ma le tato nga fo Faiva ina ia ta fa soa alor so fo mudria a fio mai le ta por kalambe nga fo Faiva ale radio Samoa te toe tanga I fo lava fa mole te vai fo pele o mute ia le audio ale sunga le pari ile wo lo atu oe ai o te le lopo e langona le mai au o le te langona atu ia le se tatu wola se fai malo longa le ai se o fai tau atua ia nisi o komini. Your microphone is unmute. Yeah, wa longa. Ia le o lango nat wa vai le ara sa o lava la pari I faftei tele. Tu lo ia o po ia mo mamalu I sa ma fainga o le fala tele o le ainga sa mali to ai lafo I luma. Ai o le nganga faftai. E o na pupulu te misa ta felo ia I fa longa ina o le as fa na o le tatu ainga fa tu le tu Samoa. Ai o le ngang faftai o maua lo malosi malo soifua. Ia a fio mai le mauta nei o le Gagaifo Faiva le radio Samoa. Ia, o ke whātalo whātu le nganga whāloalo lo sunga sa vea po lau hianga foi. Ia le whafonga anga foi le amalo le tunu. O pa ia masa ma whainga o le o ia se whamatalanga. O nei pu foli taimi ai manatu. A vele nea vano tāua tātou te whilo ai ma tātou whasoi. E winga foi se ati na e sili o na tāua ua
a matalia i nei vai tau ma whaatalanoa o leo wai lumo o kapeneta a o se vaenga muli ne o tapenanga o le lipoti kapeneta ina ia whaia se fas talatanoa ngā whaalau ai tele ma le atunu ai mai se le au whaisau whanga ia ai whapena foi ia e malava e onu mawhai e mana o mia foi se nei au nanga wha soifua malolo ina e ala i le medical health insurance ki male malo ia ai taula muai le au whaisau whanga ale nupi wha ia le whapa iatu le tusa male mataupu ai ke loa le atu le avanoa lau sunga e lau no mai se fesiri ia pete manatu foi o te whamatala atu langa e tāua lo upa i mua i le tūla fono ma le teimi ona pasi ai ai tu lau sunga po le aso finangalo Malo whaftai sao noa pali e amatai le tātalandoanga ma le whaaso e le so o la fasini mua lava. O le fōlinga mai e luas fulu tausanga o tuana i atu na pasi ai le tūla fono le nei. Ai le i lotea le se mea na whai ai se a nā la ina le whai e se fōfuanga i le vai tau o tui le epa ma le chapipi. Ia. Avzai siri sa vea. Ia o te tautala ma le mingau ma le whaaloalo. A whai foi sautala o te le whape o te tau mwhai e whaaleanga sesi. Lia lam. Ia ai o le anganga ina ia manino masao. Ia ma whaafonga foi le tunu. E winga i le mafuanga na tuai e o na tap na whaatino na nei whaamoe. A wā tō nele luas fultau sanga talu o na pāsia le tūla fon. O moro si le fia, ma si le fia fo le tātou malo le au whaafonga le tūla tāpol kalame. O a una na iei le taimi na whausia le tūla fon o nei. Na mafua o na mata o na whaia le nei tūla fono. O na o le manatu foi a o vea uma pulisili. CEO o le nupi wha. Na tofia o el malo o le HRPP po el malo mai atu nei. E avea ia uma pulisili i le tasiva i wafitu. Ia, mantuala na whaasolo meale tai tolu a tausanga whafo. Tolu tausanga whafo. O malo le tausanga lua fe ma le 5. Ia o tasine o ati na e no ufa ma itea. A o vea ia uma pulisili o le whala pitonga le nupi wha. Ina ia whaia se ati na tausia ele soifua malolo ina ele ngata e amata atu leo whaisawhanga. Ia o le anganga ia afia umale atu no. O le fisiri la, o le ane mena laina umine tō. O le tausanga luafi ma le 5 na pasi aere tu la fono le palemene, o le asolus fululua a pelila le luafi ma le 5 na saini ai o le ao le malo, o lo na winga wa vea ma tu la fono, o te tau na fatino. Ia, o le 5, ia wa matan ta pena ia tu langa o whainga whaabae, ma me whaapena a matai ia nei wha moe moe. Ai pita iane, na o mai le luafi ma le ono. Ia, ai te ua whaamuta lau o nanga, ina ua o na la toi whaafoula o kontalate. Ia na whaamuta ile whainga malo o pale mia ia tu le epa. Ia na o walu lole i tua, ia o le mita upo le mela o tupu. O mana pasia tu la fono. Ai lea ia masesi o e na solo a ia tu o le au o e sa pulisili. Ia ato ai foi ma komiti wha foi na taimi. La tau te le malama i le fausia ina ma le whainga o le tu la fono ato malona whaatinonga. Awa o au ma nisi o tamali i foi sa matou iai. Ia o ese foi le komiti wha foi sa ieri na taimi. Ia o le mafuanga na. Ai elo manatu. Ele i manatu tele iai atu. Ia tu le epa ma le whainga malo. Ia o le mafuanga na. Lela ua o me le teimi nei. Ua a mata na matoto e whaia le campaign le luafe luatasi i le palota. Ia o au lesa pautua ina foi wa sa e tono le komiti sa whaia nei campaign ale fast. A tato tu lai mai la o fionga tamatai ele tai na i le fionga ia fie me ma le mato komiti.
ia e te tau ona whaau le ia le tūlafono, ia e toi le langa le tūlafono nei ma whaau. Na pau ale mele na tati ai le tūlafono. O le fai e nominate le minista le aso e a matai ia le scheme. Pau ana le mele te toi. Ia e lua se furtausanga o whaatari le nā tūlanga. Awa ana manatu e iei nisi la tau te malama le whainga o le medical insurance nei wa amata le tātou whainga malo. Atonu e mawhai ona whai. Ia le wha lawe le nā. Ia o le wha manga nā. O le mafuanga wa laina tuaina whai wa lua se furtausanga. Ia whatamala i le HRPP, whatamala for officials o e sa o mai muli mai a te au. E vea ma polisiri o le no pifa o se fa mala manga na la fionga la sabia to tasi ala fasili ia ono tu watu lo leo le avano ai te sa do matala tala ia le tu la fono e o mai la le temi le nei la sunga le pari tele o lava tupe e mafai e no pifa ona fa tino le poloketi le nei mo le medical insurance e fa mama venga le tunu o lava tupe mafai on fa tino le mele sabia o le mafuanga na ua lai na manatu le malo ma ua umana mātou whaia le suenga atoa. Na mātou atu lo i te tonu manatu le kapeneta e la langa le mata upul nei. Ia na tōwhia i leo au e vea matai te whono o le komiti na tōwhia le kapeneta manisi foi tupu i matamali o lo i le komiti. Ia, e semi na manino lea. Ai, o le fasili pe lava. E ova ma le totoe tupe e whai ai le mata upule nei, whaatino ai le mata upule nei. O ma whauwhaunga, ma le suenga, ma le whaatupenga, wa uma o na sa ili le mato komiti. O le mafuanga le o tati ai le lipoti le kapeneta. Ia, o la utali atu le a whai o la matala o whamutalanga. Ia na o whamutalanga atu le pa whiwhena o mai tupe whai ai. Ia, ma lo whaftai telea o le tāua le nā o fasili nā e lua. Ai o le mea tāua, ia te au. O lea ua e toi fo i mai, ina ua mai o le lua sifulu tau sanga ua tuana i atu. E toi tau mai lava i lau pepe sa afisi ma whawhai lele. Lea la ua toi o atu i o au. Ta ti atu le mta upu whawhufonga Samoa. Ai o le a e fola le fala. E tusa ma le tula fono. Ma lona tāua ma le au ngā. Mō Samoa uma, mō le lumanai. Sao noa, pausunga pari. Aptai sa vea, aptai mo sao noanga. E paulava le mea, ine manatu nisi o whai atu o te re mana o enofo masi ia. Ai o te tautala ele me moni. A whai o le fina ngalo le tuana o alu ese mai le nupi wha lewa atoa le lua sifulu. O te le i loa pe au mai lo uola ele nei taimi. Ai sila. Au mai ele avanoa, au mai ele atua le avanoa. Lua se fulu tau sanga o utua. Lea ua utoi foi mai ua toi a matau na lalanga ma ua ngā solo. Ila ua tilo i ai matulanga lipoti. Ia, e ile ka peneta pea le pule atoa, talia atoa ai, ia mawhaatino la. A la utau tala pe whapewhea na maua tupe. Mua la o whionga. O le whainga whawai o le medical insurance. Ia, e te talanoa lo le uputau insurance. O lona winga, o wa afia ai ia tangata e whaataua meo premiums, ia matupe e participate ai. Ina ia maua le tupe. Ia, o le nei, o le whaamoe ato, le nei, so se whaamoe a whaapea medical insurance. O le sini autu, o le insuaina le o le risk. So se insurance lava, po o insure o mea tau taavale, fale, ma le soifua, ia whapea nā fo o lea e te insuanga meo risk. I le mea nei o le medical insurance. O lea e insure i le risk pe awhai e te ngase. Le mafuanga lana. Ia, o le awala lea ua tāpenaina maua e amata mai i le nupi whale au whai sāwhanga.
O le au faisa fanga nupi fa. E maua le tolu se fulu afe. Tangata lai active mai lai tongi ala tau tupe i lua vai aso uma matai me tongi ai. Tolu se fulu afe. Ia ona matou titiro le tupe e au mai le tangata e totas. Ia ona matou titiro o le faisa fanga i le matou sa i le linga. O le ate tongi le faisa fanga ia le tolu se lauta la i le tausanga ia po le valus fulu tolu sene i le aso e pui ai lona soifua maloloina pe anga ngase ona tonga fitia lea e ala i tupe maua mai i le name ta upu. A tolu fulu afe tangata faisa fanga. Faatele i le tolu se lau i le tausanga. Ua iwa miliona le tupe ai maua mai le au faisa fanga. Ona whaapopo leo ia i mana dependence po tangata e whalangolango ia te ia po whanau po le tōlua po matua e tō tolu. A whai o le fuisui whaisau whanga. O lona winga e te tōngia le tolu se lau. A oe o lo whalangolango ia te oe tō tolu. E pa u le tupe te tōngi le tausanga e lua se lau tā la. A whaila e tō tolu ia tangata dependence o lea la au mai se tonu o le skime lalo o le whaisawhanga. O na maua lea o le toa wha. Toa wha ia e o le atongi. Ai mana tua la o le contributor e tolu se lau. A o le dependent tō tasi le tō tolu. Tasi dependent o na paule o lana premium i le lua se lau. A whaila e lua se lau al tangata. Whatele i le tolu. O na ono se lau lea. Mai tau mai tato whainu mela. O na ono se lau tā la lea e te tongi e au mai le au dependence. O na whatele leo le ono se lau i le tolu se fulu afe. Ia wa e tolu se fulu afe leo mai e lalo o le whaisawhanga. O na le tolu se lau. O na maua lea o le se fulu valu miliona. Maua mai. Yes. Se fulu valu miliona e maua dependence. E whai ele insure. Whaapopola ma le iwa miliona le maua mai tangata tai tōtasi. O na maua lo le o le lua se fulu fitu miliona. Lua se fulu fitu miliona. Ia, tato amata mai lola ia le lua se fulu fitu miliona na. Ia, o na tatia le iau tafa. O tangata e ono o i aile vaenga foile me tau voluntary ele te utupe i le nupi wha o matatua ia pela iti foi. E mawhai o na o i le lua se fulu ono afe tangata na. A whaila e o le lua se fulu ono afe toi wha pop toi a wha pea. Ia, mo se whataitainga a whai e lua se fulu ono afe a na o se futolu afe tangata o le a o mai e fia o i le scheme ona o le tūlanga o le tamau a inga e le mau le tolu se lau tausanga. O lo no winga a se futolu afe tangata na whaatele i le tolu se lau. Tolu se lau, tolu se lau ma le futolu afe. Te whaatele ane a... Tolu se lau... Tolu se lau whaatele le lua se futolu afe tangata. Tolu se lau... Sfulu Maleiva, tolu sfulu uiva miliona, tolu sfulu uiva afe. Tolu se lau, whaatele le sfulu tolu afe. Le sfulu tolu afe. Inga tolu uiva, tolu tasi o tolu. E mau ai le tolu miliona iva se lau. Na, ia. Tolu miliona iwa se lau. A whapopola tolu miliona iwa se lau i le lua se fulu fitu miliona. Ona tolu se fulu miliona lea iwa se lau. Le tupe lea ua maua mai i le au whaisau whanga matangata e o mai e voluntary ai te tongi o latu a inga po ai lava. A whaila e tolu se fulu iwa miliona lea. Wa uma o le tonga fitinga whaafo mai. I le tau sanga lea mātou te titilo iai. E te alua e wa aile fō mai, e te le private, ia pe te alu e awe lau ngase i le whale mai. Ia, ona whapena lea, o le tupe lai whamawina i records po le data ale official so i fua malorenga. Na le, a o te tongi le melena e tangata ma le malo.
ia foi tangata foi o fale mai ma private sector e ma public sector e se fulu tolu miliona lima se lau a faila o le coverage nga sa fai ia la sa va ia tu no ile fainga le sa o le fale mai ma le private ma tangata uma a le tate tala no ile tolu se fulu fitu miliona le tala no ai le mo mai le fai sa fanga ma le au voluntary a vese la se fulu tolu miliona na mai le tolu fulu fitu miliona ona te toela ia le o le tolu fulu fitu mai fulu tolu toela le lua fulu fa miliona lua fulu fa miliona na le te toe mai ile nupi fa ia la tau tangata ia o mo meo tangata faisawhanga ia fa pena ma le au voluntary ia o lea la wa umanga kawa lea wa umanga kawa lo walo e vaile fo mai le private safe for example private sector ma fale mai o ia le meta o le co-payment e te tongi e tangata insure pe alo e vaile fale mai po le fo mai e ala na file meta o le co-payment ina ia tau fia le meleta o le abuse o mau mai le abuse le o no mafai onga so onga o ai fo mai ki nganga le mai ia ai la ko kongia ai le te tau na ai de fo mai o lai manuia te vanga na o mana mia ia ona la tu le tangata afa pe o le fo mai fast food lana fast food lana pili o leo ele le fainga fa vai e luas full percent e te tongi le tangata ai varis full percent e te toni le scheme ai anu lai vai le fo mai private e fast food lana tau na e tangolola e te tongi le luas full percent which is malutala e o le meka o co-payment e te tongi sa o ai le fo mai ai a umana vai ona mai le pili le fo mai e tolu sufuru lua tala e to tongi atu le tupele te fa fonga mai le mau le e o le tolu sufuru le a foi le tolu sufuru fitu miliona ya a mai le pepa le fo mai ya o e telu e tala vai ya na le pharmacy ava pe o lo tala vai le mai mo fata teinga e tasi alfa te ingo na malama lea a vaila e alu malau prescription e talai vai se lau tala e na la tulola le fale tala vai fe mai fale tala vai to tongi lau luas full tala which is a 20% o se lau tala ai tu le varus full tala le o le ala pili e mato ia le nupi fa po le vaenga le o le ala to faia ia le scheme ia o le na ona pili mai lola ia lea i le tupe lea o lea o mono ufa matalat o le tulanga lana i ele meta o le primary ma le secondary va ile fo mai ia pete ngase fo i le fale mai e mai lo pili e lua se lau ia e te tongi o le fase fulu which is 20% ai le fase fulu o le lua se lau ai pili mai le se lau onas fulu tala ile scheme la to te tongia le vaenga na o le tonga fitinga o malama le vaenga le savea manino le lei ma malama o lona winga la le sili le abat o le fa nga o inga nga e fai le tupe le no o fai atu e mau le tolu se fulu mo tupu miliona e tolu fulu e tolu miliona ma le lua se fulu fitu e na tata la no mua ma le tolu miliona lima iwa se lau o tangata fo ia o le la voluntary ia na mo elo tolu fulu miliona ia ona lewa o ia le tupele a faila o le estimate nga pe se fulu fa miliona pe se fulu lima miliona pe se fulu ono miliona ia le tupe o le atotongi i fo mai ma pharmacist ma le fale mai i to tono le atunu se fulu ba miliona to ese mai le se fulu fa miliona i le tolu se fulu i le lo fulu fitu ma le tolu decimaliva miliona o se fulu miliona a ese mai le se fulu fa miliona mo le tonginga o tonga fitinga ia ona mau le o le lua se fulu ono miliona o mau mai mau le lama ole se vatu ala vesili le fa mbole pali o le life holding ma le scheme nei
Ele ia la se ngamalo walu lola ele private clinic po le private doctor. O le mea lava e tasi, ma ua ma avenga i a inga mai lato. Ale manatu le na, ai ale le private doctor, everyone is equal. Ai a pe afa pe join le scheme lea. Ai ale le private doctor, nga ua fai aku a fai fasul ka ala le pide le private doctor, e kokongi oe le walu ka ala. Ai pili mai le whala pitonga, i le tolu se fulu lua ta ala. O le valu skul pasene ai alo e vaile au mai au tala vaile au mai el private doctor ya oi se lau tala to tongi la ruas skul pasene o longinga ruas skul tala ia ai pili mai le valu skul tala ile fala tonga o le insure madilo ia ai mana no manino ile primary ma secondary pe fa pena fa tupe ai fia se tupe to toi mai ai ile vaenga nai fa tupe no pi fa Mau mai. Mau le lea wala no fatu. Ya, okay. O le fesili muli. E whape whea la tangata a fia a ngase mana o mia le ave I fafo I New Zealand po initia. O whea mai ele tupe e tongi ai ia tangata ia mai pe a meriveka kuinga a watu wa ai fo mai whapitoa ia pe ave fo initia. O le tali o le tupe le te toi mai I le nupi wha. E lua se fulu whape, lua se fulu tolu miliona. Le whaonga I ele overseas treatment. Ia. O lea la ua umana fuafua. Ua ave le whautuanga. Mana tua fo ele ACC. Te mana tua le ACC. Ia. Lala na le no tau fasili atuai. E le tupe la leo le ACC, alo tau o le fo i lava e to la to tupe. O le a whaonga, fatasi ma le tupe le to toe mai. O le la akava uma le tupe mai le nupi wha, ia le primary ma le secondary I kokongu. O le overseas treatment, langa I taungata. Ona au mai lola ia le o le valu miliona mai le ACC. Ia. O mau mai. Ia. Le la suil tu la fono le ACC e le kapeneta male malo. Ina ia contribute man tu fo yo le ACC o la to tongi fo ia le tasi le pasene le tangata fai sa fanga male pasene le tangata e ona nga luenga. Ia. Mau mai. Ia. ACC. Ia, mali. Le mafu angal na o le ama ye le valu miliona le ilalo o le ACC. E amai la le valu miliona na tu je tonu o le pool. E fandai ia overseas treatment. Ia. Ia, o le lei. O le si tupe e au mai e te tonu le malo. Le tupe le sa masani o na te tongi le malo pe a watu ngase e le I whaia le scheme lea. O la ia le aita la full termine se fulu ono miliona. Ia. Ele I lava tupe e te tongi ai. A le wai whafubonga mai. Wata lava matatoe tupe le a maua. Matatongi ai. A whaila o le tūlanga na o le wafua ina le komiti. Wa lava le se fulu lua miliona o le sea o le malo. Pa opopo ma le valu miliona o le sea o le ACC. O na lua se fulu miliona lea. Ia te toe mai ai ma le tupu fia le tupu ele na toe mai na ua umana te tongi al primary ma secondary. Los fulu fa miliona. Luas fulu fa miliona. Ma le lua se fulu miliona le ala mai I le ACC ma le malo. Ona maua le o le fa se fulu fa miliona I le tausanga. Every year 44 million o le available e fai ai le overseas treatment. A mai po ai lava o le insurance nei. Ona mato manatu lolea fast fulu fa miliona le wai I. O le ua mato tiritilo le awala e reduce ai le tupe e alu e whaonga atu ina I le overseas treatment. Ia. Maua mai. Mani. Ea. O le ua mato tiritilo. O le awhaile meka o le reinsurance. Ia. E kava ai e kampanginga inga au insua kai pai Southern Cross. O le tawa o isi company uma insua. O le ala mato fitangoti. Tanga le la ftango fi le committee fai ai pai ma to te manao e reinsure ia le se fulu pasene population o Samoa o wai le mai uma tangata ele ave uma fo tangata I fafo e mau mai ia
A se fulu pasene o le lua se lau afe. E lua se fulu afe tangata o le a kawai lalo mo le overseas treatment. Mana tua ele nga se ngase umatangata e ono ave fafo. Yeah. Ona mato fitanga filo le fai ile Southern Cross for whoever. Pai. Insure mato population 10% mo mai e ave fafo. E lua se fulu afe. Yeah. Hawhapela o le premium le tangata to tasi e se fulu afe. O ia sorry, o taunga tāteli. Hawhapela le premium le tangata e whaatau mai le Southern Cross e lua afe. A lua afe whaatele i le lua sfulu afe. Ua fia le tupe e ono alu ai le premium ngā le reinsurance. Fast full afe. Whaatele mai le lua sfulu afe i le lua afe ua fia. Whamiliona. Fast full afe. E sao? Tau e. Ha? Ia. Lua sfulu afe whaatele le lua afe. Ia. Lua sfulu afe whaatele lua afe o fast full. Ele ai. Lua se fulu afe. Ele fast full e whamiliona. Okay. Nā misi ele o tot. Yo e alena o na round up pa ele. E sao? Ia. E sao? E whamiliona a. Ia. 20K. Ia lua afe le premium le tagato tasi. Lua afe ma le lua sfulu afe. Ia. E whamiliona ua tolu o le wha afe. O le lua sfulu afe. Ma le tolu o le lua afe. O na whaua lea o le lua. Te whaatele lua ua maua le whamiliona. Sao? Sao. Whamiliona. O le premium ngā lela makukongi e insure ai tangata e ave fafo. Ina ia sefe le tupe. E wha se fulu miliona lea o le awhaiele insurance. Maua mai? Maua. Ia. A whai a yese tangata e masani insure na whai meka o precondition. A whape te suka. E te mai koko maurunga mea whape napa o matua whalo soifua. Ia ona whape mai lea o le reinsure. A le ke le premium kokongi. Ia po le whape mai. E le kavanga. Ia wai mawalunga le risk. Ua kere wa ngase wa. Ia. That's why I'm saying nobody is going to be left behind. A whai o le ta maa insure ai ngase. Ai mana o mia le ave fafo e iai le tali tonunga fo mai e mawhai ona manui ai. Ona ave le lalo o le tupe lea e le insure. A whai ia lope umai pe se fulu afe le tau e ave le mai. Ia e to tongi la le reinsurance. Ai ava pele mawhai na tongi le reinsurance o ngā preconditions. A le tupe te lele te toe whaanganga e tolu se fulu hono afe le wai whaase fulu afe, whaase fulu miliona le te toe. Ia. 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 O tupe na o la whaatino ai, mana tua mai. O tausanga mai e mawale pa leni lea e o le whaase fulu miliona na whaongare lope umai le surplus e te toe. E luas fulu miliona i le tausanga. Ina ua uma na whai uma ia tonga fitinga matulanga whape na ole atu no. Ie. Ia, ona whai lona ia lea whapea. Okay. O lea me la whaonga ua a whapea e luas fulu miliona le tupe surplus lea e uma na ave tangata e mana o mia mantua. E moi foi e iai mai e tinga ina. E lea whapea foi o ngāsinga se uma e ave i whafo. Volele e tausanga. E fua ile va ai al committee for mai. Ia, recommendation. Awai le eisa ngai avele ngasi. Ai vai atu for mai. Wa terminal le situation. Alona winga. E mana ia no foi nei je va ai ngase fale mai fa pitoa. Ai maua mafutanga ma ainga mafana. Hospice. Amala au mai le tua. A online mo le maftanga wai le se au ngai ave ai fafo na le tau nu o tuai o i New Zealand maliu ia o te tau tala sao i le whainga o le fa ia se fe ai tupe adi ia a tangata ia tala fe ngai mai mo le talitonu fo mai e ave i o manuia fo mai e le ai se me pona ti ai mai le fatali fo pe o le mele te fiu tu le kiu ma fatali po la te mi approve mai ai ia o ave la scheme le malo o ave la sa fa lango i tupe ia a le scheme le
Le to yese me o fatali o wireless e fa pe o la lava tupe fa yai. Ia. Ia le fa manga na o le tato scheme is for everyone. E ia le fasili mai ai ia lena fai e tula e pa fai mai. Au le mai la se furu tau sanga au le mai. O ai la ia la tupe le tolu se lau le tongi tau sanga o. Talo fai. O le manatu o tula e pa e tutu fa maunga tato. Madila. Pele se tu fa maunga. E malosi a ele te mi ngase ai. Ai a fai fo o maliu le tangata ai le ia o ngala nga tolu se laulea. Ele alufua le afu. O le a inga po le tangata tonginga. Manatua. O le long term vision o le menene. O le a fausia se fale mai fa pitoa. Iuta i a vele le mele sa ele me tsen. Ia. O le a state of the art. Ia le fale mai. Au mai ana fo mai fafo. O le a fai pa anga mai si fale mai te tele initia. Ia pole au mai fo o mai fa pitoa. Au le a fausia le malo. Ale te fa fonga mai e luas fulumili elima tausanga ua ato le se lau miliona o le surplus se la ai. Pea uma ona fai umai ia tonga fitinga. O le ale me fa unga e se lau miliona na. I mea ia o fai numela ua umana matou sa ililia. E fai ai le fale mai fa apitoa state of the art. Au mai ai masini malava. E si akele cancer, e si akele ia le toto maualunga, e si akele suka, o le scan, on whatever. E le toi a vatua ina. E a mata ai le a fai a mata le scheme ai le fai al fale mai. E a vata na vatu pe i New Zealand ma intia. Mandi. Oh mai. A lot of city la. A la tu la tangata i nei le scheme. Ia o le mele fa fo mai e to le mamalu o tolo no foi New Zealand. Ia. A e alu e vai le fai le fo mai fa pitoina. E te alu i le kiu. E sa o au sa vea. Sa o leila. Sa o leila se vangi. E sa u nei ai ngase ai to tongi lau tolu se lau. E open le mele ia o to pe ato o mai nei. A to a fio mai nei mana o cover. E kongi lau kol se lau. A ngase fa fo sei ai mana o to e ave o New Zealand. Po o felava. Na matua o tu fai pepa ave alu atua alanga le ambulance ave sa o il fai mai o ange mo specialist fai mal tautonga e te le fatali le anga o le scheme e fai le vao malo e lua a fai o ele kava ina New Zealand o le te fa longo e tai tolu masina istangata o fatali o le scheme lea savea ele se fatali ona o le scheme o le alu atu i lalo o le malo a fai voto te a fio mai a tau fia iai le scheme tu sa pe kava oto a ia manatua te oto a fio mai nei tau ngase pe te o le vea fafotesi se ta vale po le a tatou te le iloa le finangalo le atua Monio ai mana o mia le ave o i New Zealand e ave lalo le scheme le pa tongi lau tolu se lau tala tai mi uma e te saua le tausanga e kava o i nei. A ngase, na le vatua ave sa o il fale mai ma vai specialist, o lewa umana sa ili atu i nei ma faili poti fa pitoa. E a vatua e le tau su e laps ma fale mai na ia tonga fitinga. O le a fai le taimine na i nei uma ia checks, o le a regular tangata i o fai ala ko checks, o le cancer, o le a ngase, wa maua ia le fale mai silio na le lei mamasini iai ma fo mai fa pitoa le a o mai fafo e ma fai ona fai se pa anga ma fo mai initia le tunu silio na popoto la to fo ma e au mai ai fai le partnership ona fai ai le scheme e o te lo o malama le mamanino o le lea mea fai mai e tau fa valea talo fai ia atau fa valea o la ton o tula e pa male ta pipina fa il tula fono luas fulu tau sanga o tatia ai le lo la tau fai
Ole. Ola no winga. Ia, o te whapea, e popoto le fast. E popoto le fast tu lo. Ua mai le fast. E loa le fast fai ia mea, e manu ia ele atu no. Ma whai titi ai tupe. Ma tu tusa o mai tangata. O le fesili lena o fesili lena fai e tu le e pa fai mai. A whawhewhea la pe a le ai a sa utupe. Le sa utupe o e ave ia u fale mai ma ba ia u le mea lea. O lau tali ai. O lea e alu ale ngā luenga ale malo. A whai e tele ia le skim lea. E whakawa lava oe e le malo i le whainga lea e tū mau pelo walo e vai le fale mai. To tongi lau rima tā lava ai fua oe le fo mai. Alo e vai le whaawau pele skim lea mo e le lava le tama au te ofo fo ia uia sa vea. Ia. Malo sfuru tonu i le aso e te tongia e whai ai lau insurance. A le tangata lea e lalo o le dependent. Nā le 5 sene e te tongia i le aso. Ia, o lau tala na whai i le tō tele na watu le vai aso te anei. Vai, whai a tō Piggy Bank. Tō fule a inga ma Piggy Bank. A o fai whaatau ai mai le 5 sene, 2 sene, tā la, lua tā la. Tongi to tonu o le Piggy Bank. A umar tau sanga, tatala. E maua lau tolu se lau e te tongi ai lau premium. I lese tau sanga pe te tongi ele premium a siou ta mama, siou tina. Ia le tala le nā. Aua ne i whapea, o la whaile scheme, o na whapele o tangata i le whaina tongi tolu se lau o la left out in a cold. Wha mole le ai. E tu mau pea le responsibility a le state po le malo. E wha au langa au nanga e ala i le whale mai. A o mea umanei ma mea o te tala noa atu ai. O le wha mama a venga, o te tau ai fo ona si tia le levo o le au service providers po le whale mai. A warese au ngā e te tongi ai. Ai le service. Madina. O lono winga e te tau ona si tia. O le si au ngā. O le a flow mai fo mai le whale mai. E o mai e whaia lako pisingisi private. O wafa o leo wala tau loa. Wala to tele tangata e o atu i ala tau. Ia, o le tasi na nganga o le scheme. Ia toso e se mai e lesi to tele o le afo o le population pay more than half. Awa a se lau luas fulu afe tangata o lupi wha e tasi le tangata matangata e to tolu wha a tele i le wha i le tolu fulu afe o no se lau luas fulu afe leo tangata o le la kava i lalo o le lupi wha. Ia, a yen tangata e le mawhai. Ia, e whaau au pēle ngā luenga le malo i lana whale mai e tonga fiti ai ngase o e 5 mai. Ia, au te ofo foi au ia. O tātou, e ave le wha i o tātou mātua ma o tātou ainga. Le mamalue o lo a fio ina. O le awala le mawhaino tō whesoso ani mai. I le toi ina ma le lo matua i nei. To tongi langa toru se lau. Ia, ona le aia leo se a o na ngase e mana o mia le batu i New Zealand po ini tia. O le nā. Iau te lo wa tali au fesiri o lau mata upu o lava foi lea. Malo, fa tai pani. Na o ia se si mea o e fina ngalo iai. A o le au te lenga le nā o le nei pol kalame. Lua se fulu tausanga o taatia matilo i aile HRPP. Ai le iloa fai, tu lou. O le nā, o le na winga. E popoto le whautou tanga lo loto, a le fionga le tamai tai pā le mia, ma le kāpeneta le fās. Nai lotu le epale munga mai tua tu lou. Ia, ma lo whaftai. E le au ngā le mole polokiki le mata upu le nei. O leo wawai atu. E le whai ai le polokiki, e le au mai le polokiki le anga, e tausi ele matua ua mai. Ua ngase, le tangata ua 5 vai. Mana tua foi le whaupunga lea seve. Health is your wealth. O lau soifua maloloina. O lau ta mau ainga. Monia. Sa au, asa vea. Au foi la le whaupunga. There is no cost. E le ai a si tau le lololangi e tau si e lau soifua maloloina.
There's no money even to al melu te fatway nei. Langa o tele mana o te whaalave lave o leo te wholo lava lo mafo whauma o tustu singa. I lau whaatatia ina mai o le skima atoa. Lea wha lau te whatu. O le manatu lea mai le to ino tule pa e leo te le whaaleanga le to. Ina o le manatu le mai tule pa e whaolinga mai ai. O lo o iai se manatu whaapito. A selfish fo lele se la ngona. Wana o nai a whailai as fultau sanga. E le o lai whape o lai alu se o alu le au ngala le nā tolu se lau. A le fwe mai le tala. Whe mai o le mea lea. E te tau ona tu atu i tangata. E le fōsia. Ma o te tonu fo i le fōsia e le malo. Ma le nupi whare skim lea. O ai lava le tangata. E manatu e au ngā i a te ia le skim. Ona whai lea. Wa le fi nau mai mali momu. O le mea lea. O le ai a tau. Dr. Senator le vea. O i sa vea. O le skim, o le tūlafono ua uma o na pāsia, e compulsory le au whai sauwhanga. Ma dile. Ua uma o na whai, o au na taitaia ia whaatala noanga i le atunuu atoa i le luafe ma le lima. O le are le ungo le na whaatala noanga, ma li lie uma le au whai sauwhanga le nā teima matangata. Le nā laina pasi le tūlafono. O le whaatala noanga le whai nei. E le o se whaatala noanga e whaafesiri atu pe whai. Le ai, o le whaatala noanga pe whaapewhea o le a whaia ma le whaatau nuina o le wha moe moe. E le ma whai o na toi suia o le tūla whono wa uma na pasi. Mo le sile whia le tātou atunu. Ia tātou wola i le meo le taxation. Le GST le nga whai e kui le epa. Na whai e le whai ngā malo. O le a whai le GST e se 5%. Everyone pays for it. Na whai le whaatala noanga. Ai na manatu ale malo i le nātaimi. O le mea e au ngā ele atunu. E sao? Lango i nāma i ele tupe e whau ele malo ma whai umai mea uma lea. E tutusa le lei ma le tūla whono lea wa uma na pasi. Wa uma na pasi e le ai se ava noa e toe sui ai le finangalo o le malo. Wa uma. Na le wha wau. Wa ai wha mai e le ai. E le ai, e pasi alo tu la fono, ustai. I le au whai sauwhanga. Ai whafonga nei Amerika le tala tu le epa nai whai mai. E saulanga pay sheet. Wano e se le afe tala, e tipi Uncle Sam, e whai ele lako social security. E le ai se manatu i ai o tangata le nā mea, e le te te. A te te o le mea ua umana pasi e le malo, e sila fia le malo, e manuia i le aturu. Tutusa le lei ma le mea le tatala noai, e tauna o whasaolanga i te ua o le teimi whatino, e whai mai, na whai mai foi e optional, na whai mai foi e le compulsory, nupi wha members compulsory. Compulsory, ia, ma nei ale upu. Okay, ua uma o na pasia, e le to suia. Ia. Ma lo whaftai tele lava i lau sunga le pali tele. Le whaua tō manua pule i le nei aso ma le whaafonga le atunu. O le vea moni a lea. O le a se i mata nei i ai i lau whaamamna maina fo i le aso a tai au. Wa leo wha mai. Wa vai o la tau la lena pasi o le tū la whono a leo wha mai i a limoni ma la tō ino tū le epa. O le mea le tau o na toi tu mai le avano e pule le tangata whaisau whanga i pele ai. A le lawa e sau nune, wa uma na pasi, na pau ale mea le taatia nei, o se aso e whapea mai ai. Ia lau tau komiti. E ia le pointa, e ia le mea muli ale tau molo i langa, le fi nau mai e fwole au wali le ia. E fi nau whapolo kiki, ai le vai le manui o le atunu. O le tolu pasene ale fai sa fanga ma le 3% ale employee le tipi mai le isa la fonga to fa popo o me la sa o le termine nei o le nupi fa a fa pet to nupi fa e se fulu le fai ta fanga se fulu le tangata e ona nga ona lu school pasene e le ai se fa poponga e fai ele ya premium zio te tala no atuai o le mele la fai o la babae le account del tangata e rua o le retirement account e tu i ai le 50% o la tongi ma le 50% mai
I le fai mai tangata e unga ngā luenga o na skulu wha pasene lea I lalo ole retirement fund, o retirement account. A o na retire, ia o na avele tua, 5 tausanga. O le si tolu lai whawai mai e le luas furuna, tolu le fai saufanga, tolu le afo ile. Ia le tangata e ona ngā luenga. O na moa le ona pasene. O le la tu I lalo meta o le MediSave. O le tupena e whaanganga e to tongi ai ia lau premium e tongi ai lau premium e torse lau anga I o le mea ka o le Medi Insure. Le tu whatasi umai mo premiums. O le tu langa la. O le fai mai la wali le ia e tau whaaleanga po le mea na tau whase. Tau sinsile le onu pasene le la. O le la ave uma le onu pasene. Fai o le onu pasene o lau tutongi e lua se lau I le vaias. Lai fai mai, I le lua vaias. O le fai mai, o le la ave uma le lua se lau le lua vaias. E fai ele insurance. Fa mole le ai. E a mai a vapeo o lau MediSave le ai. E a mai le tolu pasene ma le tolu pasene. O na tu le meta o le MediSave. E lua o accounts. O accounts o mai e lua. E pule a ia oe. E pule oe. Pau ale o ngā le accounts o le MediSave. E tipi mai ele premium I tausanga uma tai tolu se lau ale fai tau whanga. Ma le tai lua se lau alana dependent. Maua mai. Ia. O na amelole I o kongo le whandelenga ufa makala kua. Ia. O le whangai ka o le Med Insure. Ia po le collection of premiums. E se le tala ale walima le observer nai fai mai. Sila sa mo le la ave uma ava pe tolu pasene fa tele le fa fopo le tolu pasene. O le la ave uma le fia afe I o fa ele scheme e lo sao. Fa mole le ai. E te pule a aola na retire. E ma fai ona ave uma I tua au retirement account e lua au account e lua o le MediSave. Ma le retirement fund, retirement account. Awa foi le fa popo ai tau sanga uma foi ia le pasene le ta o le dividend. Le declare ia you lai au kusa tau sanga tai tasi savea. E pepelo le tala na foi le observa ma le vaenga na le tolu se lau al tau sanga. E le umai o lona winga e uma le fa mo nei o le retirement tangata 5. E pule ia pe ave uma tua le retirement fund. E pule ia pe ave le MediSave. Pe mana o tu o pe fund ai le anga I le lumanai. O premiums ai malona ai nga malana fa nau. Madila. Mana ia. O kongo tu la fono ngai ai le meka o le MediSave. Ma le Med Insure. Lua lava ia account ngai taua. O le MediSave e tipi mai ai le tolu plus 3%. Ona tau file na. A le Med Insure. E vavai mai ai le tolu se lau ta la mai tono lau MediSave. E fai ai lau coverage mo le tausanga. Ai le fa pe ave uma ele MediSave le fai mai ele le observa o tele lo por tau faleanga. Pole le mala. Vai le asa se lo observa la olina o vili mai a tia. Fa fetai a o tou le fafo. Tai. O le tau te vili mai ma o fa mala ma. Le tau te vili mai. O te le o fai atu savea. Le ai savea o te le fia tala noa iau. O iau le fia tala noa I le mea e mala ma wa e ma fai fo I ona join mai ai o tou. Pe a tou wa fia mai. I Samoa. Iau te lo ua umi le tala. Whaftai tele lava. Ai o le wha malman manga a tōna savea. Malo. Whaftai tele lava I lau sunga le pari tele. O amatua manido lava I lo uma fau a o le a o toe tau mawhai wai toe tāfo le tā whaatala doanga le nei. Ia ma o tango e whaatu langa le lei ia fo ia whainu mera ia. Ai matua I lo u tua i o tani eina ma o se mea tā ua fo le nā o le whi au tau longo. A ma langa atu o tātu tangata I Samoa. Le nale tolu se lau whaatau waa lava le nā. Ai kawai oe le teimi a toe te iai o pete malanga mai fo I nei New Zealand. Ai toe fo I tulawa. Ia ma lesi met whaapopoat. A whai iai se tangata e le scheme I Samoa, nofo I Samoa, e lato ta whao I nei New Zealand. O le teimi nei, a maua se mai pe te wa e la vea pe vai.
ele mafai ona i oe atu le kapeneta ia oe e avelo oe konfiti tonga fiti ina i lalo le scheme le ai e te saula vai nei tato e vatu ai pepa ma to e foi atu ina fai uma pepa ai kongo le scheme le ai lakur kanga ka ingi Samoa ai ke ua ngase fa fo se u mana mia se tau tonga ele tau sau i nei e wha anoi mai i a mātou. Nā le ko ngeki mai a o au o ke insure, o au lewa o ngase, approve mai i a le ave o au e wa aile fo mai whapitoa ma whai ia. Approve. E te le tau sau, wa aila sila o i eile, i lea o ngā le scheme. Ale taimini nei, a fia alu yo, e te wha atali, a wā amatu vo le kapineta. E fua le kapeneta. E fua i lunga o le tupe. It's all about money. Lea ngai fesiri mai lau fesiri mua. Po lava. E lava tupe. Ale wai whaafonga mai. E o le luas fru milione crow wai ia le refund, le insurance fund. E fai fale mai, fai mea uma vapena. We will have enough money to cover a tasi na meta o sila fia e tangata lea ngā ua whaafai ngō fia mea uma pe atau nuu le lofo le tua le wha moe. Wai sila pali i le mata upu lea i le powerful tele o le Met Insurance le nei. Wa sili atu no le malosi o le sitseni New Zealand o le tangata. Wai vavai e saula le na au lawa uma na join ma member le premium le ma le insurance le Met Insurance. Io le na o nei se longa lava sitseni fatu am fai mele a le mele la le o e tala no iai. E sawa wa umana ina pe sitseni pe le sitseni o le o iai le malienga I lalo o le Met Insurance le Pete le sitseni o le na o iai lo Met Insurance e fai lo tautonga pos tautonga fa apitoa pos a specialist e va ai. Oka se mata. Ciao lele. Nana, ele to iai ni bureaucracy. Upu masani. Ele to iai ni me fa pena a fai foi e finangalo o to e ta fa mai nei. Insure na. A o te ta watu le me moni. A ela ve a faina nei watu mana mia se tautonga. Na watu a ave sa o e fai tautonga. Langa o le watu lungo le vao malo. Ma le insure le malo. A o leo te malama. A fa penga se ngase se sina. E te fatali. E sa o sa vea. E sa o leo. Ele se. E te alu le kiu mo specialist. Ja, maar se pe ele sit seni. Ai le la. Ja, ele sit seni la. Jo. Ia talo fai. E sa o lau tala. Wa malo si atu ia le power o le scheme nei. I le meta un ngase. A nai lo le citizeni. O te le fa le angar citizeni. A o le advance. O le wingo lau tala. Insure la vea ina pe a citizeni. A sau nei. A tupus fa le blave a te oe. Na tua o e lunga valele. Lele atu I New Zealand. Ave saoa o e whaitong ftinga. Ona o lea e kava atu le malo I nei. Ja, pari. Vai la, se sila la ile pao lela ile. Pari ie, mali ia, whawhitai tiri lawe le a whenua I le umalo whieta na noa. Alu. Ja, ai ono o le tātaimi. Ja, o leo sui le sifi. Ai whawhitai tiri lawe I lau sunga tāte toe tala noa ia whoa I le tua le soifua ma le tō whale lei I lau whionga. E whaatau tei ai ma whaatau nuu o le ase aso ma se teimi o le a whaatino ai o talitono o le a whapenale to o tele o Samoa o le a ngai atu. Ia matotongi atu a fo I lato premiums I nei. A ia manuia tele ngā Gagaifo Faiva tā te whelo I pēr. Alofa tele atu whaasoifua ia. Manuia, so whaasoifua koe whai lai fo I sa vea whaatai mo le amnoa. Whaatai. Soifua. Ia Samoa, tā walunga atu le ngā Gagaifo Faiva. Se wale umare fia tala noa alanga o lea o kuaka I ke elefiku. Ia ua tauni mai fo ia leisi vaenga o le lato tātou ngā luenga. Ia whapena fo le sunga I le lauli. Isaac Paunga, whaaftai tele lo ea tunu pele. Tātou tuli matai pēa. Ia le nei vaenga ua o ia se whaapnianga mo Samoa.
ia pangalea la tau ma fai me ala isi au kau ai maa ma isi au vaenga mo leva ngai fafa mo le vea ala fa ya male tu la fono na pasi a los futa usanga lo rato taimi ai le lo fa ia so fu mo ia ma via Samoa tatu fe lo i tai au le tano ava le ya tau so vele nei lo fa tele mo oe manuia lunga le au wala au ne ia fe se tu le ala so fu Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tunu o tātou mafuta le tau alunga fo i ngā ruenga o le nei vai aso. Usi mai alau whaafonga. Ua whailo nei le minsta wa alele sivili ai o le minsta fo i leo pūlenga o malai wa alele. Le tofa ia olo a fōfiti wa ai au walo whaasala launga le malo. Le whaai unga tustusia le kāpeneta na whaamawina, le asa luas fultolu o te semo le tausanga lua afes fulu ma le whaa. Le olo whaai lo aia ia inga o tangata taualoa e le sueina, mo le itu tau i puipuinga pe atu ua le malai vale le whaavao malo i whaleono. O lo whaai loa i lea whaai unga, o surio ai ngā tupu, ao malo, Kovanasiri, Pelestene, o le Palemia, Minstar kāpeneta, fo fonga fitalai ma minsta i fafo isi malo, fa pea fa masina sili, e le tau whaia ni su enga le puipuinga. O tai to lua umafoio i la tau umanei e peo na whaelo atu, e le whaia ni siaki o le puipuinga. O le whaiunga le ale kāpeneta na sainia malo i e se tasi o tamali o le atunu, le fionga manu o le sanga lala eno kati po sala sa avea ma minsta, o ngā luenga te tere le malo le tausanga e luafes fulfaa, le na ia